na besore mo kan say mpacho besoro yo me ma na kwaba na mimisa ne se ne nante se ene say kwabna na what to say Nyankopon adom ye da Nyankopon ase yo okay kwabna ye bedi nkomo ho na mabisa de asie nkomo no me bese me ma obre na ode nya abotre se de ya wasi ewura omuniti ho me so kakra bi ma me ansa wate me ba na me ba ho no na be ma di ya usa ya na ha adwene ma me nko Anthony ayaba so wonde on frɛ chiri wo frɛ francho he ya na watoa yei na ne nkomo de boye no anu odin ma bi tiri mu odin ma bi ni abadaye o yentie ne eja Anthony nwa kwaba na pom to say bibia e boko okay afrancho boko de yo ewie wadaro ma wona nam acho de nyebone se mbetena fi mu bi wo afrancho ko na se umu ana meko me farm western region ti ko ba na ja small boy bi fi ho no e fi ru anu ne ba be mayre eba ti pi ya no na me oso onem be pi Efera ne dia dia. Na mfanse na se ne baba. Okay. Nana. Efera nana. Oba na bema small boy. Okay. Nti du ba bia me ase me limit ya me try man nti se hu me bi from pel so onem be pi. Na ti one time me pi na sister bi e wo fie ho. Na o ka kire small boy ne se o kwa on chichiri bi mra. Ase me kwa me try man na small boy o pese o kire se small boy in film learn ba no the bag kitwa okay nti me ne ko ya ba na me re fi man to bi anya amre small girl na niam be na na automa ko da no kuku bi ha yi kalipone ti akrade ti se bi sa no me ba no me du fi na small girl so pe we ni bi the kra small no okay na me say ni on fa na dia na man na me ne nkudi million boy no nkudi million nti o so the man still na no watch na me say ni o magic nkutu bi okay ono nso ya koda sa ya krasa sister na jo nti one time say pie bi na me nkwa na mpia me ba no na sister no fira na se no ejina ekwana no the sister na o fi ono fira no a se bra ware me ti no sa man wana me de kubra me de ti chira me sister di ne ho nkoma no so we Kristo ni ase Kristo ni mu ni ade so ma han dan ya obi antim ti se ba se we obi we good na me no etna me kokra obi twa hwe me chi na se ma kono ho aba fedi me ne ke kan ya na me de mi ja no kono one ne kan say kan se me pen o kan say se o pen no an den na hu yin ti e ma o kan sa sister di no hadan se kire me say o you be good onye basa since obetena fi ho hu say ase be me bi kura ba ne chenda na sorry ni na ade okay nti obi ne di ne ho hadan se kire me o okay fi ho nti eduru be bi no na say me yes no me kono ha ba na me friend me dem na me di nkomo na me me koy ti me koy na me yes me friend na me pay bi ma no na me koy nti me could do me friend first time on a fine second one me friend very on fa kechi me me feel hono the network no ho ba me sane down farm hono ma me nya network nti me buy na me scores e o me phone so na me friend one fa kechi me friend ya no pick here ni kasai if you me friend one fa bi na me dem too much nti na me buy na who do saying na friend na no fa do tribute to go 3 weeks 2 weeks and some aba nti woni ne kan e bra sister ni di ne ho dance e kire woni ne kan wo je penny so woni wo betena na bibi ko so woni ne ntama na bibi ya ngoso me ne nye fi okay nti bisa ko bi mu me de mato adwun say ese me ko e me friend na onfa nti bisa ko bi mu na me jam me phone fi nti me kwa farm na me buy na me scores e wo me phone so free kechiri and was some friend and I'm at home. But I'm to be a message or free be and say, I'm a shabby friend. She was afraid 2 times and I'm fan and I'm far from a friend. I'm just say, about Gloria. About what they say? Gloria.
say Gloria. Oh, okay. I'm sorry, no, I say hi. I'm saying, my home call. Na ebe ya no so first time na kind na dan ho pressure bi ntino eno ntina ma wa amfa me call na so hwe na reason or the mama na me hu enye tangible me na enye yi mama enye tangible mama na aja wanka sampacho unire bacho de unwareda bacho mama wareda na me ne ntimo ati okay umma say one no ba ko pe bacho okay nti na me say and waka as was I waka mate ti hono na start say or the problems be mama na me so with the man problems with say fancy be so ni ski or the am send the man it will be cry no so feel no team down or team first no or say a friend say a feel no pon so no put film na feel and so am say ho kanyina no or ye na me say me painting na me man is gas one family kana mo no ha na me no be send the man na odi ye enti me bo me pese e be wura fa so oba ma se ne pe na waje peni mi ja hoko makura se me koye me kokko nyasa me kodu akura me friend na wanfa e di say ansa no wo be fro back no fancy di be 3 weeks and sana obe friend back okay into 3 weeks a chin of frew and no be kuma se be hu no ana kuma se me ni ati the same e feel back okay it is that time now by obe hu no and sana obe sha se abele wo no na de na waka kire wo oh no se ye me ne kai am se na ne dan obe free dan no for pressure no hu kwan fa so e dey e dan obe solve hu problem tino na ma pressure tino me fe na on fa no okay I say you know the man na enye me he na ura na enye wayi no benti na still no afedi o te anwa se sa call back no sa call back no papa no wa say because me feel network o honti no say me sane down there network me ja phone fi na me ko ti me ba na call so miss calls bi o so ana ma frɛ nti me o frɛ me na me ye na me say no ya nya me no o frɛ me because say you be a man for be ya on fadi o say me bu ani gusu kakra me hade nti o san frɛ me ba o me pese me ti bibi ase kakra o say reason na no dey ma na enye tangible say man say first one am frɛ na no as mo ka kyerɛ me say as a down pressure bi wona so o pese o solve nti na no ho pressure nti no me frɛ na no mfa so nti I'm say I don't know the gina so say no gina my friend na on fa na na friend me dey na say dey me ni kan bia no agya tum okay gina ma start say on one start say or the problems be ma me say oh I see ni do we kra no or say or call wedding as an wedding atare or call wedding the wedding atare or say one and the one na koya ifo na we bridesmaid or call and adan for years we here atare or be call okay and ja yeah my friend I'm so sorry the man okay until the first idea obisa wo be ka ye de ade a fan say in a problem fan say ska or in a digiska I say we here ska dia I living okay until no say they say so be ka ya 200 first time I'm in it 200 say 200 Ghana cedis first time I'm in it and friend one of them and I'm calling them say me man 400 me any one and one I'm the man okay and I'm a coy in the China in you once a network and it's the first day now friend no e wo o dem no mo ben na mo di answer o de 400 neighbor man say na my sister na me can say or you feel on announce me hu o di me hu ko ma kire nti o ba na me so sister na di hu ko mo bla kire me na ni je no nya na me ware na me kan ya no so okay and the sister no put the number mama sister na me can say o ya dance e wo wi no on the number mama nti e du baby no na me say no me family nti no me ko masem no o ya yira me say o se da edi kan a wo ja ne wa akọ no ande o na oni ne ne wo dem ande me friend so omra ni nto mo bai nti o bai na me bi se bisa na se na sister di kan di ne honko mo bi ra kire me na me bi se bisa no problem se o ho ni ade na wo se oba pa no a sha se bisa ne problem so ho se ne nke mo de o no
No, when say sister no, I declare the home come be brach nti na ma hu ayi bi o bia. Odini le say Anthony. Anthony no can use question for no na. Anthony. No e hwan. Anthony ni Bible won. This not a great Anthony ni. Okay. And your friend now bisan said ni how ni say. You see we sense me ko. Asa na na ke calm na ida. E tin see me ko. And I was on the car. Me baby, baby, I'm quite transfer to Muchi. Intino, Cecilia and Juina, my corner be any out of frame. The two of Fremia, na Minya, boy be a year Ukadao, a cranasi, or Bokum walk. Do you and my friend so Sanis Cassie Mass Messi? Now Bokrawa, I'm the amount. On night tired, a send this into message. If you want to discuss on my phone, so send them into message. I'm just sending this. If you are phone, so I'll be to you be a man. Okay, and it was so. Then I see. It do be my friend. I say, oh, fat. No, to me, phone so be about 1 hour. Oh, now would you actually? I'm afraid so. Who's my friends of one fat? Ebi no ne ma me kra na edi komo ana ne wo fa bia frɛ yes sir net to say nti edu ba bi no am hu say am pa bia wi a no gina so me frɛ no nti edu ba bi de me frɛ no kra me tuma frɛ no continuous that on fa ni nyina mu ne ska ne ko de bi edu ba bi de na say me ma ayi ma hu say asa na ni da ho say we say bi obu no kwase a oba me dem we na ho a na wo de ko de no be fa free wo de ma me hwɛ insecticide spray insecticide spray oh mama nyesa ema mukọ mema dem a bibia da ho a na mafa bibia da ho a na mafa mu fa mema boxer shorts nyina enye what Anthony what say sasu ya de sasu insecticide spray aha ai kun tonton na say tonton ba dem ai spray ma yayi okay obefa akra na ma hu hwe you know spraying me toy ka 1 cedi na 86 okay nti as me ko fi so mo me check in ma no kun ana me say no na me si ana me ura stone na me toy okay ana me de ekosi ho no nti wan aka jawa branch odi we spray dem na tonton ba na me if me hwa me nti me friend no so na fa na me say na fa dia on kan kire me okay jofa saso in there insecticide spray okay na there be na am the chim say president afa and so be fine oba de would family me oba na me sika to me family no futum eh stand there me do ba bi na say I say Christo wo ne mu no na me nya sure ti me ne kan no so ante sa na hu de am say o ba just say to pressure e do very crowd say this tare na me manisika no fa sen na me say minisika Gloria na ya kana sem o mfie be say once be 30 plus 30 plus ono ne bana na o ha akora na wo ne kototo ne ma no ono ne bana esa wonu de we ne ba na opese ono so gibi nti ne ba no so mfie say ne bana de ba nsa ono so be the same 3 years and ono we ne be boso na wo ko se ne pe wo mi se ne ba ne papa wo ayi ni ade obi sa no bi se me ba he no sister na me ka say ono na mo so me hu na mo so de hu ono no I can't say be say ni kunu ne jara te hada na according to ono no ni kunu maame empre awade no so nti meme ya ina ono ye se bra ware me no na me bi sana se ha ono mo ne ka se bra ware me na me twam abesina ko gwa me de no ne sister ni gina kwan ho di nkomo na se fie na nim se di nkomo okay na me twam ko gwa me dem na ono ye se bra ware me na me nkomo sister ni di afa me nti ho na me be ai kwa be example ade no bi kana sem na se kwabra ade wo fi say easy say obema betwam oba dai kwan no na oba ne betiam say bro Anthony no atwa nani so sister e dey asem wo say why wo fi say easy e te do ka da no fro no ka why me say e bi ana sister na e di me ho komo a che cry me njo kan say bra ware mo e che bi say free sister no da no fro no ka bra ware no ka say
one man cafe or can't bra man one chunk around them. Sister now, or Nhyira on Bema dance. I just saw a Bema because you feel now, yeah. I want your man cafe answer and I'm chill, medium, Jimmy, and chunk around them. She changed this and a free sister now. And no chum so, you pointed at that. Okay. Now, or you be auntie, I say, our enemy. Okay, me bow. Oba me fa say bra wo ba ye no a wo ka say oba wo dem no obefa wo spray oba no obefa pep students dey be no san fa kan my failure yes you was me fa me gas cylinder okay na o fire na we say edu just the we see first or father no o the first yes scenario na me hwe na ni dey say edu buy also a cylinder and I'm here say me dey be ma dey still or the koyo you know the okonwam or the konwana dey no dey aba nti or the koyo no ara fe dey e di be week kwa fe o cylinder na ebinim o fa ekra na ebinim na msa o fa so fa ma dey na ebinim dey o so ngata ha dey ba wan fa ma nti me yes I no fan say we use am na nti one time na me friend say no person say ko feeling o sa be fa man feeling okay. One time I saw facility and I'm I'm with them. I'm here say I'm with them also. Yes, I'm so bound for see a quanano. Tim with them who are taking grind or the other show or sign and until the Wadia Bro. The Madia Bro would be seen. Okay, apart from spray, person in the cylinder and one for the dear beam. It's no about them or fast spray near the end. No, Pacho. One, your what dream so be a medofu. Also, about to say. Say Gloria. Gloria. Okay. One ya what you say be a Gloria. What ba ma feel? To me mu cry ma two cry na bibi one ya bibi. So me one time na my friend say ramen chain. Okay. Na I say I say I enchey. Nti me man mre. Na sa na be man mo edu. Whether no use no. Oh can say no say be man mo edu. Ka say ramen chain. Na you see I say me here say me na baby. Okay. I know you say I say enchey. The man friend sister no cry na and I'm small you say me buy no. You see you know. Me man break akra. I never man mo do. Come some friend sister ni ku wa adwuma. E ka kire na me so me say I say mo na and I'm so man di hu. Nti say o kan say na say I say o fini say I say enko enim kakra so ba bi o ha woni ne kan say advance wa ya. I say fini say bi I say wa fa ni cheap and I say to pe mo ansa na na ni mo edu na se chen say on say na kan enti wo fa phone because I say we ne ka enye ade da phone wo fa phone na kan say hello Gloria mabawo na say di o me ni ti the same house o if you know say o must first o di kan see first one I no one change see and we say see photo no so we say see akwan no dey o must self a year abrosan kra okay e dan shishim okay the hona me wono no wa into if no ba me ho ne ho ba me ho na emu wa enye ayi kra man say what na ntia chai 1 minute obedu me dem enti wo ye dey utu hu na friend no ana say wo begina bonte na atie friend no ono anopa of friend me ana me ye say me wo dem no yan ka say me ho a on ka say me ba na say me wan say owuram ahanti owuram wo tena say na aka chen say o isi I don say ai emreko me hian say me baby okay ti me kan say no say no nti me ye say me ne no ye nti on time so mu say me ne dey me ne eno oji gum me pa go me dem be pem ni nti opie no ajua sister no kwa na me say friend ajua sister na na so am di hu me say friend ajua and sister na so adantu anye no di pie ti won why ba sa na say sister yi na say na ni da hu say o pemi agu me kwasi ana say dey enti no o vanse tio asem no emma binum suban tsa but ye hwe ye papa Anthony Eken ye mfa ya suntu fo mi ntie ni you oba ma bo ne ho ka me hu no onu wana tie bu friend me otu hu se be wa me ena mpa me ni ba me so na me de eye odo asema tu na ni mu waje atum so woni me betena waje tu mu no me bibia na me sende ba no ne punu kwa na betu an ma sende ama no he o kwa efro kwa otimi frame se my frata administrator bo me na me ntu aka ma sende me sister yare na ma sende ana wa ba me ho wo dem na ya no pa na ya nyumre sister de ne de o ye se me nsene ni me hu se azana be o me hu se o pema ai no yi
Into my pressure, I know about them. I'm catching say on the only one man with my phone so. I send the man. Okay. In the home cancer there be on my number. I'm saying cancer for number 2 You see me, yeah, the boss is that no. My son is called my phone so man. The no see the missing in the phone so. Who say now how is style baby na me send this camera. Anything me send you good phone so I send your phone. So say no be longer you know me I mean the kind. Enye man. Me no see there be. Eti dana wo gane ye no. Dana na no ne mbaso ni say nyina once pe na ye so wo fe ni. Ba sa na fi on oba okra na ntɛmti bi say sa no ofre na mka say ofre sister no afre ni ku sa asem ne ya ma na ye ntɛm dodo. Nti me nyamre ma no. Ntatam na ne say de be say. Mfansa be could be 2 months. 2 months. Saturday na ya no pa na ewia na. Yeah, man say be 12 to 1. Tinanka wo pa ewia de bi na wo de ahwe sa. Go de afa ni. E ba sa no. Na say na ye nti o me. Odwane jane mpaboa wo ho. E wo ho sisi ya. He na so ye. Na wa bani e. O se bia na nya bone so sa wo yire no bi kwa na ya tu bia na do say tin. Na say. Wo ye de. Obana mti akonyo ana say. Asunu so mi abo chena say ya yentem say the make na okay one time buy the na say me try say me no best strike kakra ti o yes hana me de oji bu e bi pun pie no struggle ne say wo hwe na ni so na wo ye e na mbeso ne he na so ye so me den sa tu isi echi keke no oji bu ngane eja Anthony de me ne e me sunu mu am ye na say ono na say asase de na say wa ye say onu be ye ba chi de mahu de na asa ti na yin so no gi bu anti asase de mu play we abo mu ye romance ko ani mu kakra na ye isa o fe na no asa na o head anya isa say o ne ana o ni se ni na me aja ni nyina so na esa o kan because one can stylish the gloria beto ahoma no so sisia one can mint me misa no o anu de me kan de ameni mu kredi na ye trouble hwam kontopo si kura hours ma make you a so te ha no a na sister no de kunya nti se bi na mo fra na kura so na ni no so na so ma be where obe kire mo okay nti den nti na ba nti media na say bi na hwi so no won nti sika de se bi kutwem bia no nya ntwa pitu enka wansam o say sabe no abe na wa bu no bi em sabi ko twemi bia na ntwa sabi bi to nka wansam ho no asen say ja me pe na mpani ani kwa se sika okay yes sika de because I mean na the way I'm planning here sister no asa me kan na sister na na ma me san me decision because they see the me enti usika say na akodi no wada no usika me de amanu a ba say scam de amanu de 3900 3,900 Ghana cedis. Yes. Na akodi oba no. But me be ko school. No room, no abaji. Me free a media aduane we me free yi ba tobre me no de. Enka. Ba no de mban say aduane nchem de me fanye yi. Okay. Nti wo je say. Sa ina months na abona 3,900 na. Ebi ana Gloria TV ho a wo hwe na o ti radio. Hwe camera mu na asem a wo ken ka kire no. Ansa na makwa homa no. Sister Gloria. What's our friend and sister can say, and I'm a friend say. Oh, no friend say. Sister Gloria. Say no can do cry am the story. Sister Gloria. Sam story. We boni di a chire baby owo se be ya Gloria for doso. Se si ayi de ba cho efi hon. O to afri ho. Aha wo de chire ni pa ban baby owo. Na me ne o te afanchu krobo. Sister Gloria me o te afanchu krobo. Me ne o kekan se me pew. Ma o jitu me spend ya edu ba bi no hu say u play yi dia mani nyu a chi me frɛ kra wo mfa nti me dia ne say misika na me hia misika me saka misika problem bi ani ho ma yo okay no ana me catch so okay stylish my young koi twamitum na me say menya say gas na mama somebody nko fozika nyane no ye mu nyina ba ye do ba so na nya too deep na wasanda na de ho aba evangelist eja Anthony enkomo ni stylish go soup so ahoma no e kan ya bo e kan ya mo ofo ba di ofo da nya sima di ofo de o ka sa anyum enti da oh na ba we ma so sere no
Who do case about Yamaso? Obi can case now was Gloria, Ohemaa Benewaa so Mame Esther or Camfo Gloria Denema Eja Tony and a Menyana Humano so Memana Kwaba. Hello? Hello, Mama. Mame, now what to say? This call will be recorded. When I record the call, yeah, now. Whatever, we need Major Anthony Ayaba. We have got Mr. Anthony. Na Baja Openi and go to the baby again, and I'll come full Gloria, Edenamano. And they say we are getting Kusi Imperials will appear. Not some Yan say, what about Gloria Woka? Amma Gloria, or no, one man Tibiani, where we so, what Trina do a friend of Crown for Edenesi. Mama, me patch a minimum effort. Me patch and your can I no credit. Then I to see a back. And see, or I don't know who let you know in a region. It's Miss if you haven't a nigga on year 3, a diagram. And I'm minister and a cockasai. But Mama, me call the way again you see cat, my put a ninja brand. And I'm a no, can't the same patch out. I don't know this time and stuff 4 million. No, Mammy, Auntie Esther. Mama. Now, Gloria can send a man who send a ninja papa. Oh, catch me, black papa, had the bear man and you on any better. I don't know one may papa, I should say, or may I make up for number. What's it any you won't tell you any? Mamma, if I tell my message to Mr. Oh, me too. Aha, Mamma, I did the way and they said, the man and the catcher, Mr. Anthony, say, and come on, sister, me, I carry money, schedule. Because you can make sure and in a day, and you know, and a brand can't say. You were saying, oh, I'm one man a brand I buy and or can the fair. Well, you are now for 10 of friend itself, so on any other, as happening. Oh, I'm listening to my big high back at home. Mamma, let's look at the boy, you can man, let me catch up his face. So, on my meal, like 6 and a half friends, or a time in the best idea, and yet, maybe I may a serious for many better, me the mini money. I said, so, my back home, mammy, Miss Anthony. Oba mami ya wode oba yi ma we wasan bebo wa mane se oba no nkomodie bi mu nkoye nti mema ne sika bi ndru ba bi no ka kyerem say said you hu o ha am say o ya play bi ntimi ni se free na ede na still out of course oh edru ba bi no ka say onu an fa phone na no call no han afel say bi na dina ba fi aha meba auntie Esther mpacho yanko mama auntie yes, I don't know. Lady Rebecca said, one name is Antonia, like almost they said, Mokata. Now, Mr. Mammy, me patch of bland one penna. And the Jimmy. I know not there, one was what the dinner Diana. And she said, the Miss Army who took around them to a cohort family in the day. A cocoa seat. She lost to say, New Piana Moose a girl. A day before 3 them were here. Because of Miss Antonia, when to get on the mayor, I say, a man, and Mr. Cassa Blanc, and my bland in a day, and money scat. It's Mama me pacho bi emi nimu asem no ho no. Enti me pacho o. Ebra wo de o ka senke be ya o ntwa so no na woni oba na nante abu be sen. Me pacho satam now. On se me Anthony no no oba ha o timi be bi 1 week 3 days fe no okọ. Enti se fa na di be 2-3 weeks na 1 month bi ba. Papa na ma wunya adwen bi se wo de Gloria ebe ma Mr. Anthony. Mama me pacho nyese mi nya adwen o no ni wu no so na by no one kasa da me so na minister na ye free all ordinary like oka say me minister na kasa ma no ba wo panyin so bisa asem twen me bisa ni kakra aya ma one so kakra o kai say bisa no wo de boni din na ne kasa sister me pa show me the o kai say last me pie ana me ba woni ni gina ho mudi nkomo a me wura mu ewo me yi ho ma o kan say bra ware ne o kai. Oh, na say no dia me make an just agolo na me bi. Na wo ba, e na me ye say Mr. Anthony we dia ne wali sister ye, oni kunu. Sister Bayoka and then the crowd one can hear. Me me tram. Me go inside. I na make say no dia make ye by man come say dia. I know now can you. Okay, who say Sister Goya na woni ni gina ho no. Me go mu no. O say o kan say
bra ware me me mu an ko wura inside they make an old mama Mr. Anthony me free me can me man can me until yesterday was say and yet the old kai and no kan was say kai baby and now when you glory agina ho a wo twam ama gloria can say bra ware me and obi say wo kai sa asem no me kai sa asem nti na mpese me ye se le o kan say wona de ma me okay sister na kan say ware me no na ma me so mani ba so na me bisa na se free no okay okay nti ma me say gloria way mama me pa cho me friend ko a won fa me ko biem ya ba na ne hu no mama se dia ye ne dia obi na so akotena heman but ade play ye me se ba bia wo eti udi madansi ana wuni mu woni papa intem sikasem se na papa wo hwe no me pa cho ni sikasem dia no ko ba ko 10 million na me kai ene sa 4 million na me ka so de ma na ma me ko ka che ni se mani ska biem no 10 million no cheche no mo ya de me pa cho 10 million no me ona gloria ne be ka che ni se o ko to fun me Anthony tu won to fun ba ni ho nya de enso eti me ma ni 10 million enso ni sikaso ko to fun me Anthony ba na ko ba dia ye de ama me eti scan ko ase ge ono 500 cedis o tia ma me 10 million ne ma no me pa cho ani nim so de ma ne dia mi me ntre but me ge ono ma mi mu 5 million 4 million no so ya de 4 million ni de o de ma no de na mi nim wasem later no be ka tell me say wa man dia o me 4 million ka tell me say e ma ni money ska biem because girl ni ko modie na wo di me ntre say won ne be tuna ba so ade ba ka say me bi wo kura ho no e na o ka tell me say ne fon asai nti no me money ska no nyina me say no si 200 cedis and I'm going to say fon asai dia o ka say ko ya e bi be duru ba bi kura na e bi ayi no gina na asan asai nti onya abotre every pam no me ya me to fofra ma okay you feel akura ho baaye no na o ka chem say phone enu na me say phone be ya na o say phone na me kwa me say bi o akoye na bi 200 cedis no afere ya o say 1000 na me say o ka chere me o ka chere me ade ndi na ade yi bra me abra me ni no hwe enti ende me ntua enti ende o the pressure sim so saa so ko je bosia say the sister na kan ko je sister na ho me so me ntua ma na amfa ma na akoye say ntua enti medical man 500 okay ene chi me hwe na yi na me nya ma bi simi tua de aka no nti wanta mo baaye na me simi sika ofa ma yi first one otutu na ofa trouser tutu manti be ma katachi a wuti bi nka se he rara na bi me ka now me say na ni je say anya say bi a ye yo je du ba bi no otutu we ba first one wanya hwe no ene osa ko fa second one na yi nti so na yi bi pia sometimes a ohu nti me ya me roto one ofa ye na otutu na 700 wo nti ni nyina na wote ho nti na me hwe no say na me tio ba tio na me hwe no nti onyi ya nyina na me sore na me polo ko pon okay ya me de mana amana ya yi ako yes na me no ya na che say o ma me enu 400 se phone no madam na joso no na me say phone na akoto na me kan se akoto phone phone ko according to you kra me ya baba woni ya hwe investigation woni me ma me ni me baba me ya ni che say phone ko na me say housing no akoto no de eya hu na enya hu enti woti yi 7 no a woni pay so na o ka je de 4 na me ya 4 ya kan de nya de say ode be ma me de 2000 ko enti van say phone de 800 eno no ka 3900 na what summarize why and me summarize here na okay mama Esther mama baby I don't glory be your friend the phone won fa baby I don't be a fan krama no say wo panyini o say ni sika I can wa body won hu nyina ye 3900 woje enti ni sira wada se woni glory hu nipa bi so abetimi de nkra na ma faman bi go ya frena no enya nto enya ntwia beta won fa ko me amene mo ka mama won de me 1000 cedis on twa ye na kwa na say nti wona ya aka enti mama Esther next time no ko kan fu oba fofo bi ama be ma bia why mama me pa cho me da si bebre mama de besi da mama so ate say yo evangelist Nhyira unkwaso yeah na Nhyira yo opening part of say Anthony
Anthony. Oh, Anthony, the Senka, we mini a ketua. But Anthony, we first one, one a yan lama. Near me, wow, Bachai. And I yan a lie. Bachai. Just why am I? Many preach. Anthony, we are sure so. Oh, why not? Anthony, we see swing our farm, I say. Oh, and you crab 3-4 billion. O check your mother do same person I do sika. Oh, I know dear. Be 2 dear. Anthony, but what of plot? Actually, What's he dying? actually. Oh, sacre. Anthony. Share. And I'm I thought of your own condition. No, says Yano, because we are the one yale. Your friend, I'll be Mutubu. Okay. Oh, my master. Okay. Oh, oh, your Yabisa, your friend Mutubu. About Swa, you remember the blue to approach a lady, no, To be an approach. Okay. I got your consult, I say. What's up, to say? Or say so be approachy or ban anything. Aja. Who can't know what him? To approach a lady, no. Okay. And you're so high at the manor. Okay. And translation, I'm planting and time for. Only translation, what they. But said you can and yes, I see. You can't say. So he said, Yan Bluff now can I make us yes, I see. But I just say, send me who I say, if you say, if you no, fair enough, no, may sabi, Madame, we say, Okatan, so on your line, mount. Debbie. I don't say, or no can't say bra warrior. And I mean, this is a free. You know, It is a maybe. So see, yeah, we get Cassie. Your point out here, so I come to Brantony. No, about big mamma. No, baby, over come over because I want to be able to be say. Send my best you have behind. Inti, I say, be any general who that. Ah, oh, you the enemy general. Inti, never come a warrior. I'm about to say, ah, you must have to say. And also, actually, you said, yeah, over 2 if you hold a crowd so about this time about our into over 2 if you hold it. Would you tell 3,900? I know Papa Biada. So me, and you go and give your money. Why, you be beer, say beer. So, by one another friend or 5, besides, I know your mammy, no longer. And soon your mother. In secret, I'm catching up. Woman is Sajan. I don't know who Saja. Mamma, mammy, a cop and my pay. Oh, God, won't touch you 3,009. Oh, say, Anthony, just got again money, just over to one or so. Or so, over to Nufu. Yeah, I mean, stretch an idea. A big room. You know, no. Because I mean, I want to make 90. I didn't say. I'm not a person who can do Quasia. I'm not quite sorry now. Maybe, quite sorry. We couldn't pen. I didn't say. Oh, and dear. I only young about to my dear, said be me, was some and I answer, said be me, yes, and if I want any. But sorry, dear, because I may a friend say, my could be It's only 90 only in Platrain, I'm train. It be best say. Oh, there was a bear 5. Since you bear 5 months in me, but many in 7 months of my friend on February could be 2 months. They were my caca. Debbie. Now, because the first time I'll buy a touching. So what we that yes. I'm saying, man, I'm because I had no idea about it. So we that yeah. This I'm so I'm on the moon because oh, if you how do you want to answer to them? Because I said my plan. No, see, and I'm here so okay, and yeah, should be my sports. Thomas, you were saying, oh, perhaps about you. A friend or told like Obido beer, a yan panty, I see. Yeah. Also, don't need to me, my wife, I can say, yeah. Have you worked quite a no, sir? And you can see a book, and you can't say, I got the buno.
Enti ade amuru ye. Eyi ana no wo ye. Dabi when I say what you say. Na we ni no. Onya smart o. So what asi ma wo go kura. Ara ko se o. On se me ni ye na edu ba bi o se sister no. E fe ni kun. Ni kun ni eyi ni na ni. Enti for the last you can't plant ni dey. O de eye. Ba cho worry. As time goes on, right now, E be fa. sa So you can we no. We no dey bisa. No, you na me bisa ma o. Fine, I'm saying can you problem. You better but you better. Anthony. Saso de. So exercise fair. wafa paste. Apa Pepsodent. Apa my fratade. Wafa pama ye fratade. Ayo bridesmaid. Gloria upon Syria yesiri nyina no. Sika no enya nto a enya ntua. But you you cry, catch them say, the TV cry obeton. No de tuaka. Edu ba bi so catch them say sika man fa man book. Nti Obaye ne kakaka. nti onya bia odoma me onya yi ano de am so ki. Nti obaye bia ye ne na me bi say ka be na me de na me hwe sika na kra de man na ono so bi twa na kra de ama me. Nti me no ase nti ekoba ne say bia Gloria ba na o se mama akoma to me yem eye ne ma bi ne futu won e bi ne ma me yesa e be se me ne eja nto ni sa tsema no si so wani nye hu onye Ajan to you so mama here mama here phone. Also. Kitwa ba fa ono oye koko krache Ana wanyi we back. Wanyi we back. ana me ka say oko odivi ba ya bra na me ka say wonya abotre every pem no ama me fi eyi ho ba ya so akoto foforo tell not me say house na dey aja sika no obetini aja ama na aka bide unya ama ne nka sa hanso sidia unya sika na ma ne nka until say I'm again say me sika we na Let's scan the beje. me sika we na my satisfied ban sa me san ka dia eni me pa eyi mamo say ne mo abona na wanya yi by different way with me afa because I'm who say akra ke trade na chi person na bone ena me fa me plan so me pay justice na dia jimisika. okay Nti say no anya adwuma fine na yi mani o de nya abotre ye ha de ye ma wonyi wani ye beji sika na ma why na wakoma eto ye no na me say na ni da ho pa na oye na ye tu fofo na wo wenti oh say enye say me David me chese sister na ka se je atua na so no asa afre eti ubetia oh friend sister no kun say oh masma my na ntem do nti ni nya abotre eno mo so na ye yu mo so ka na nim so bitimi ho bi ne ya so mo do mo ho bi bitimi so timi eja na nim say the do so na so yes or pretend say there all person we ya na ya hu be me dey 5 months 5 months ana also person ni mo yedu na wo di banku na tilapia fe na mo yedu also say esa na ni mo yedu na ta say mo yedu yes no enti abusia market surgicals aso ye na me de wo kon emma ye na besore mo kan say mpacho besoro yo na kwaba na mimisa ne se ne nante se ene sei kwabna
Now what to say? Yeah, da Nyankopon say. Yo. Okay. Pabna, ye bedi nkomo ho na mabisa de asi nkomo no me be se me ma obre na de nya abotre se de ya wasi ewura omuniti ho me so kakra bi ma me ansa wate me ba na me ba ho no na be ma di ya usa ya na ha adwene ma me nko Anthony ayaba so wole on fre chiri we francho he ya na watoa ye na ne nkomo de boye no anu odin e ma bi tiri mu odin e ma bi ni abadaye o ye ntie ne Anthony nwa kwaba na pom to say bibia e boko okay afrancho boko de yo ewie wadaro ma wona nam acho de nyebone se mbetna fi mu bi wo afrancho ko na se umu ana meko me farm western region ti ko ba na ja small boy bi fi hom e fi ru ano ne ba be ma yire eba ti pi ya no na me oso one mbe pi Efira ne dia dia na mfanse na se ne baba okay nana Efira nana oba na bema small boy okay nti du ba bi me ase me ni pi me try man nti so me bi from pe so one mbe pi na ti one time me pi na sister bi e wo fie ho na o ka kire small boy ne se o kwa won chichiri bi mra ase me kwa to yi man e small boy o pese o kire se small boy ne fi bi mra ne ba no de ba get kitwa okay nti me ne ko ya ba na me se me fi man to yi bi anya amre small girl na ne ma be na na automa ko da no kuku bi wa yi kalipone se abrade ti sa no me ba no me du fi na small boy so panty line amenu 5 pink was chatty seal menses more na we use and a green no so what is normal floor and we use it and which two free panty liners ebe when we are going to no cra what the crack pretty lady sanitary pad men taban sukro kra ne memu kama se se kwa de the panty line and kwa so ba pretty lady sanitary pad eda sonko pretty lady sanitary pad Pretty Lady Sanitary Party, Marcot Surgicals Company Limited, Any Kofaba, Roper, do it to Atwa, and crying 03022245550. Commercial Suffer 03220-20543. Whatever Pretty Lady. Are you looking for a university to be enrolled in for all your programs? Then you have no problem. Anglican University College of Technology, Kumasi and Nkranza campus is the best university to be enrolled in. Admission is in progress for 2025-2026 academic year for the following programs: Bachelor of Science, Information Technology, IT, Bachelor of Science, Physician Assistantship, Bachelor of Science, Nursing, Bachelor of Science, Human Resource Management, Bachelor of Science, General Management. For further enquiries, visit the university's website angutech.edu.gh or call the following numbers 0501-358-568 and 0552-641-822. Pick your forms today, for admission is still in progress. Anglican University College of Technology, Kumasi and Nkranza campus. We are in for excellence, innovation and service. Mami fufu 20 Ghana. Me pe fufu ne nkwan kwa. Sisi a se ne Ghana akone de ya bonu 010. Meme wanu nie. Telecel de. Yenim so bia ne ne ope. Enu nti ne ya made for me bundle. Ya data ne call packages are F4. Ya ma wonkwa. Made for me bundles. Send you we need ho. But *530# na top made for me bundles. Sisi a. Telecel. Connecting energies. Washe akra we de wansame kura o na me nipa tuntum se de me de ko sa akra we e won se baba be done de nanso akra we de wanya me ba. Oh Mira, I didn't Brother boy fence Anthony Mr. for Mr. Mr. Anthony. Yeah. All Casano. O say on kwaso wo kwa solimpo e na wo yese e san gwa Christopher anyone say enti die na be ma bra we enya adwene so be kwa asore. Oh, because what we say what's the program bia so ko bi ye de kire e manu a or all night me emre bobi ka say
hey mop all night the okwa wunya ma ni bi ba fie o me na ka kire o so mop all night okwa wunya ma ni bi ba fie tan ye de chema no mo sole a obekwa program bi e obekọ bi ba ni suban se Christian ni okay enti sa wuti fie bi mu na enti na enne nipa bebre enti mi nko kanya me asem nkyere obi no access say evangelism ni ho because suban no wo di ti fie ho no ti so obi ti fie ho bi a edie na wo be ka cha na kwa asore ebi kura nka bra yi wo betimi asesa na ma bi anka asore na won koye no nani abeje ho ba wo se wo te nyina wo kasi so dua se program bi anko bi Christian ni e wo bi edi no wo dance a kire me na de odi aye mi ti di na be ma bra we wo be kwa asore ti e di tu ma ba wa fo no fo se so wo mpe wo bi a enyi nanim se de obi free no kan ye obi a na de be chewo ade bi wo ho a wo fa ne tra but obi wo ho a asum ne bo pa kuma sifie obi wo ho kwantere wo obebodua kwantere ho obebodua enti sua se enye bibia na obi de be chewo obi wo ho a de obeye no obeyi ofie tuaka enti sister no so wo tia e kire wo ba wonya ni nya ko fa bi mbra na bra na ni abre okosoro ba fom sika no obetua se yo no na Anthony didi na wa betra ha se ai we wasting the time bra bi free bokuro sisi a wo se nti won kan hu se woni bre ya na no baba bia no ni nai eno na be ma dua bo na ehu eno ni nkohia no evangelist nai ma eja ya mi Nhyira Brother boy fence Anthony Mr. ya for Mr. So Mr. Anthony all kasano o say on kwaso wo kwa asole mpo e na wo ye say e san go Christopher wani ma say enti dia na be ma bra we enya adwene so obekwa asole because wo say o say program bia so ko bi ye de kire e ma no a o ko all night me emre bo bi ka say mo pa all night o ko wunya ma ni bi ba fie o me na ka kire o so mo pa all night o ko wunya ma ni bi ba fie tan ye de kire ma no mo sole a obekwa program bi e obekọ bi ba ni suban se Christian ni okay enti sa wuti fie bi mu na enti na enne nipa bebre enti mi nko kanya me asem nkyere obi no access say evangelism ni ho because suban no wo di ti fie ho no ti so obi ti fie ho bi a edie na wo be ka cha na kwa asore ebi kura nka bra yi wo betimi asesa na ma bi anka asore na won koye no nani abeje ho ba wo se wo te nyina wo kasi so dua se program bi anko bi Christian ni e wo bi edi no wo dance a kire me na de odi aye mi ti di na be ma bra we wo be kwa asore ti e di tu ma ba wa fo no fo se se wo mpe wo bi a enyi nanim afternoon na mama wahan mabisa se wapom etesei enura na wona yemu etesei adom bi na abebo adom so na apagya me no mienu ede aba nkwam eno te se nei mogedi emu afrisane a na de ebeka nyina ne se aseda na yede ma yewura no fi se ono na waye ne a obi nye bi da November bo so me ne de to so dunkru ewa afimu na yewura yi ene eye wukuada na wotwiri mo chemienu pepe we ka working days ne dia na se ene ne dan temu eti ba se ya na se adwumayefo nyina ani age ze nche na weekend beba so show bre no a sima no mako enso abapa awia donko ehu aha ye insha 104.5 FM dwumadie ya yebedie ya tudin obra na waje so se eno ene de wankasa wayere wo ho na wabo mema
wakwa ba wodrobani mami dwadini wa wuti wo feature na wutie me fitafo ba bia wutie me bia mesre adom ni Nhyira emroso se ento so na afi asempanso enhwehwew emamme meda se pa se wutie me nemum ya to dwumade ya pete wa ba fontentan fidie no so eno nti wudu Facebook na wabo Nhyira 104.5 FM yedem live ewo honom ade obetia ne se obe share dwumade no ma wo bi o WhatsApp contact wo de hwemu share mani pa be 15-20 want I say na wo mo emeka ye ho eyabusua kase obenya akwanya no nso akere wadwene na brepem no nso ye bekenkan na fe ye de amount sanso ne dem live nso ewo YouTube no eye Nhyira TV eno nso eyabusua kase pa ene wo ho bade se wuduru ho no mo a obe ode wadwenkire no ebe fa ho no wa share e de amadofo na wo no mabekan ho am ye de dwumade no abom kama pa ene yi metena sese ya na won nsem a me pesa me de ma wo yedu midweek mu se yi no me ma wasem kumra bi na wo de abokotokua no na ya wo de anante e wo wade nyina mu na nasema me de ma wo ne se growth is very painful but a necessity because it gradually brings out the hidden best in you. So benyine no aya na ya say ya na mete na me na misube na mete ma komanye metiwe ya jeje mesu mitirimu ya me ma me jeje mesu afi na ware ase na mikro be di mani na kinyi kwa aduane no aminim no metiwe be nya adwuma da me se me fa de ensi ma pampam so aka bi da me fa de ekwensi ma pampam da but edru se wo hia enyini a the process is very painful nanso eyade enwunya ese wunyini na wuje subanda dan ho ese wunyini ja akwaje ho ese wunyini ja abufu ho ese wunyini ja sebi tirimu dan ho frisa abrabo wo hoyi eno de wankasa wayere nwabo enti growth is very painful nanso eyade ehu hia na eno na de nia ehinta wo mu eye nepa no ebepie eti mesra nyini wate ja tirimu dan ho na nyini jabufuo no ho na nyini nia emma wabra bontimi nkoso ya no jane ho na nyini because it is a necessity meeting eje Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa B bakopa meje wo so edodo ene yegusu aya yebo wonka yese Nhyira abodo pono no a yebie ye no yebie pono no eda ho yegusu aya atwen wo woteku osempoa de wodi ba bia no yebesom na ye de aboa enyanka fia hodo enfie bebre ni se de ye de kama mate no yakura dwumadie yi mu a enfie pii na emofra wonum ni nane ajanom no enya so mfaso some afraid wonum ni obi a wo so wonum no wode wonum akosuku obi wonum wonu ade pa ko betumi akọ university obetumi akọ SHS obetumi akọ JHS nanso enani ho ejani ho sa adwuman ena yafa na ye ato ye ho so emfie bebre ni menti yato din se Nhyira abodo the difference no ne say I feel we say no Nhyira no be double double ya wonsa beka de wo ye bia no Nyankopon na ho odin ni tumi mu nti wonsa ebeka no emmo enu nti me de number ye didi ye dwuma no sa to dwa enne se say de bia ye de beto dwa fi se obi wo ho no mu a na wogusu aye a wo twen obi wo ha de bia wo pese wo ye bie obi wa Nhyira no pe no mruso pi nti da ene obi 50 ebenada obi 50 opeso wo cheche ne die no mu obi nso ebeto ne boase no aboa no ama na ye kese na wode aba me de number no tudwa me ma kwaba mra Adom TV woni say Adom TV de ye waza oye obrejumade ena ye de ebesom wo no na me kai wo say Nhyira bodo ena ye bo ho de ro no odofo wo kakra bi ekura wo wote ba no eye Nhyira ena wode bepe eye moa ena wode beye eye aye ena wode beye na Awurade Nyankopon wa wo che ema ne su nyanka so no se wo nsem ade kobo amofra ya ono no bedrum wo no hu mobo no ahye wana mu number ye didi dwuma na eye mobile money number me pa cho kitwa bi enso ye beje de ekura wo bi asende ne sisi a na ye beje ne asre Nhyira se ento wo so number no eni eye 0550 068822 0550 068822 Mr. Wada wodi tum na pese bedra sumbio ma ya hwedin no edi ya beba no eye Nhyira donations
chere say aba bedru ya hanum say bia na wa ama no we nya tap send and now one for the and for mobile money so o pesa wo do de no for Western Union and now so say MoneyGram me pa che wada o de fa so wi a number no a me pa che yede to so no wey there first come for so obefre enu nti me pa che number no nie 0552 827834 0552 827834 what do you for Western Union and answer MoneyGram na wafre ye mobile money number e didi juma no enu ane that's one obi fufuro bia de fufuro bia ma wampa che ye fake so pese ampani ampa wunya achede a wo che no so nhira de a ene na official line idea juma no eno enie sa achede bi so kura na pese wo ba ene ya gyanente ye se adofo bi no mo aba ha wonum de won ma ye de eba enche bia ye de wonum bewura so onso de ene ekura o pese wa wo ba na wo ba ni nyankopon beto kese se mofrei wonum ni na wonum ni agya nanso kakre kura me nie mesra monye na momfa moa entoma mu anwa asichire enchene biscuit enkodanta ade bibia wasasi su bia me pacho ye beje na ye de aboa ye mofrei ama bibia nso etimi akoyie ede amaw enche bia na wo de ni donation ba no maka kire say ye bia pono na to de ye bia wonya duru anko e beja na eti fi say ubepe winshira enu tu nya banko ade a ye beje ofel so na yamaw akwaba na fe ye bisa na nte say mame tenase mame aha mama brebi wa baba na wa mabi enye kra antifa e kire say mame aha we de hadwen kra fi say mama aha de egu awie mo na nte say okay mama pacho to no mo mfa de ne mebo wansa wate na me mo bo midin ne so kakra edi ahodo ayensa aka ewo hanum se enu amebo kakra so na ene me cyber no kakra na mabebo so fi se obu ho no mo a wo twenya se obeti ne din efi se wodi bibi kakra aba enu nti edi no enu amebo edi dru talata azong Mipacho yensa aka wachedie no sanso na Pizarro Ahmed wonso wodie no aba abedra sumdwemu Agnes Ofosu Mensa yensa aka wachedie no Martha Kwau okay meaning sedi no eno anu no dia mpacho utie na se oti di wa ha na chese yabo eno no Martha Kwau yensa aka wodie no Gado Tahiru yensa aka wodie no sa enso ena Zinabu Zakaria yensa aka wodie no Aze Ventures awo Santa Sekumase ha yensa aka wodie no Nyameti Ase Ventures wonso wodie no aba bedru Kezia Ahiable yensa edini de yensa aka wodie no Prince Agri yensa aka wodie no Sansuna Sharifa Sumala yensa aka wodie no Isaac Riafedonko wodie no aba bedru Ellen Chumwa yensa aka wodie no Augustine Mensa Bonsu yensa aka wodie Mohammed Amin Musa Son Dacho Mohammed Amin Musa na momfensi ho na ready amebo no ote a one mebeko yensa aka wodie no Alex Brentum wonso wodie no aba bedru Theophilus Edu yensa aka wodie no na we kata ye krami amecha ewo Holland amecha ewo Holland ayo bekasa amecha wo Holland na Dr. Nana Siedu ene na busua Dr. Nana Siedu ene na busua nso wo edwoso yensa akamode edi no doso na yebebo ne kakaka sa mama me akwa aba yeah na point to say pasho woko ye de nkompase ewie ye wo ha wo no ato aye de ne do na ewie de nya bone me baya echina ye baby na me be donation kakra e ama menu no kwa me mankwara ketso okay pasho we did the say now for him buy ye every dot but me and me tia senua me de come for sale adua anti comfort sale and a your birthday pacho mama to happy birthday mama happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. May God bless you now. 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 Hip, 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 hip. Okay, Mama, Yakupon show. Now on your kese. I feel no back over say, not the old day, when you're in Mohun P. What are my day now? Modebano, a woman, dear, now pursue a trading. Me 400 the same with my bag and me jay. Okay. Yeah, you from what in Shrabo to Mediano. Okay. And your poma, your bedje, our frondex. Na yedidino akahu. A chance you better your bossy. Na yama receipt and the mama receipt na china show. And ye happy birthday. How much of a patch of bombay man or quick night, yanko? Yeah, bombay. And you could be no man can be there. Yo, Mama Casa. Faman and not. Obadu ampaucho Mrs. Madam Dinechi Ohemaa Benewaa sorry enti Mrs. Tanono okay enti no no friend me say ne birthday ni si Thursday ba opeso e donation kakra na me yes ne me ne beba na wa be ye wa ha se okay enti me so me boa 20 Ghana 200 Ghana or so. And that is it. And now, many time, Mrs. Tadimich. You shall now when you can say your budget, not your receipt. Yeah, Bombay. Shirano riding Uncle Pom, Mobru, what do your doors? A Japacon Koa, Oshamo Prof, Sonia Casifonian Catuan Naso. A Judis are what else now to me. I didn't identify the reassume. Rade udi mfie baako aka ye maami ne nkwana so ye kyerɛ sɛ wawurade Nyankopɔn wo botae papa ne mfie bebre danenim ebre wo se ye ne wona wo sunsun ye ne wona wo serensere Awurade wa paso ne mobrofo ane enyanka akunafo amusia da wawurade wo dɔ wɔm so no ɔmo nyina bebom na di na fihia na Awurade de asra no sɛ wasɛm sɛ de ɔpete nkɔso dɔre Awurade akoma pa na yemu ya wanyai Awurade fafa mfie ni bi ka ne mfie so Awurade man mfie tenti ahoɔden ni nimedie ni nyansa ne yeyo wom yɛsra de dom no mana akwanya no jojo na da biara da feda sɛ ne yɛsane na hyiam biem de ɔka no nso Awurade fa na monsi ye na dom na hye wonanamu awɔ de ɔmo ahwere Nazareth ni Jesus Christ de muti amen amen mama ti ebeda mo ase na wo bɛyi me ma 1 minute we obɛhia obi ana na yɛnkɔ me de me wo highway ya mo me ase wa comfort me chia obi a me nua no am na mo etiri me namfo bebre me kasa bobodin adaje be boy ya enti me chia obi a enti ade chia na ye me na me wo ha me da mo ase mama ya pa se obaye Yakupon wo nhyira abusa ye ma me ma bacho aha mumbu betimi apagya mo naja makodi mo dwuma ye da mo ase pa anada ye ma me PSA Esther obe eye Nhyira FM ha na sense nani edi Nhyira bodo dwumadie no wachinti yente de ma me no ekai yenkohwe emra abusia fo mu aba modie nyina PSA Esther ni eye Nhyira abodo abusia Bible say de ohun mobroni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyidi be ma no awurade betre wahiem be ma wode ye chensa ye kwaso ane yanda wona nyame na wonso ayibia ba no so ye da mo ase wonfa bi maaya PSA goto sero se fa de bra na awurade ma wonhyira no aye bebi obi down enti bra ne fa sede e show mafro mu ma bigidi se obeye nyame hyira. Okay, said you would yapim na sani enso ye wogidie se wo beye enti ye na Awurade Nyankopon wonto ni Nhyira bosuo emfangu so ewom ye di Nhyira bodo hu dwuma de nanso ye won komo no bi wo fi ha etwa se ye die dwuma na de ye bekoso na ye di abadwafo aye krado na yankonkomo a edi kan so de na abrafi abrafi ya ye tena na sem no so na wotwe etwa mu na obedan yen na sem na se woni okunu
ɛna na etie manase eba ɔwade bɛma no ana nase ba ne kunu ne di nkɔmɔ sɛ me maame ho mfa no brafie na bɛhwɛ ɛyɛ me maame ɛma me ampa ɔde ɔsie yɔyɔ wɔne wɔn matena mamami wahwɛ ne yadea o mami ma wɔn mu akwantuo mu nyina afiri akwantuo mu ba wɔsum wɔn na baabi akoduru ne sɛ yetu no afiri fidua ne mu makɔ rent control wɔkyerɛ baabi akyemato no baayɛ sɛ yɛde sika kɔgya yɛ na wɔn mu ankɔgye fi sɛ na wɔn nim sɛ adwensa kyerɛ bɛba yɛtena asɛm no so wɔ ha ne yɛhwɛ animu sɛ maame Selina Boache ene maame Phyllis Apia yebenya wɔnom ne wɔnom akasa yɛda no de yɛbɔ wɔnom ma yɛnyɛ obia nene yɛ maame wasa atoa yɛ fidua mu ha kosi sɛ asɛm no besi pɔ ne yɛbenya no pomasi bere no yɛnya aka yɛmisa no sɛ awie den na wɔde baayɛ maame me makɔ aba na pom te sɛ nyame adɔ bibia yɛbɔkɔ me patwa jo wo free ha wo bɛbɔ yɛ nkɔmmɔ eko yechiri BBS den esi e pacho mi free ha ko no me nti obi anka na Monday no na me ba na me de ne to mase no ofre me se de mi kunu di na chi no ama obi akọ na bi ko school no they did the same ma me kwa adu okay ana me kunu no so de apia o America okay wa somo obi ma ne ko ho ma wa ko tua ne school fees nyina no so ba be wie next year ana wato school for 2 e dey aka no o gina say ko school wey me ba cho ko school Roman school JHS on SSHS me ba cho JHS okay e wo S line new site ho okay nti o ko tua ne school fees nyina oye dey no who say school fees na e betua no free baby say na eba me ba cho osoma obi ma ne ko sister bi ko ho nti obo ni di nsa ne papa pia say o metua ne ka bi odi ho bia to otua wi no say ade ne hia no say school atade ne school atade re hye no o ma sa de Friday we fufuru bi aba okay no to e no so kan ho to uniform ne 2 no de ma no ti na nyumra no frame say ma dada apia small bi say o me to me uniform ne me e ka me di school ma ontua ma me am so ne odanas okay so ma antehwe bi me ba ya anka hwe so ankyere okay nkoma ye di evangelist the graft ade ye ba adwuma nti wono enye yi ni se won fa nani eni saa asem ye chi na ma me nkwa ne nchen na memisa na se bia na ono de woni mu pi chen de ma me kan evangelist na ma ye di jawa ne de aso na de so na ye di jawa ne de aso okay ti ye di jawo ye di jawo she ne ni mo ne ma me he won kwaso ya bo mu asema na me mo nkwantente amen nyansa mu ndore amen na ma papa musuma me okay na mitute sa ako okay we wura mu mama ya asema me kan kra be ne nwanwa okay na ma de tie nie baby ani wa wusie free by jani ho okay sika na ye nua pani ape akoko tua ye no e woni reason sound okay boyem anya sika no kwan se wasase akura ene ya maami kunu edi nkomo wow ye tena so ha no fire na ekoye no okay abowura baby a okay omo nso mo mistake okay enti sese no kura mpo no we ni kunu no ya maami kunu omo asase aso mo dash ne kakra ompeso omo de ya saade nya no na nka omo no nya no na dwene okay na nka no be support o na nka omo to maami we twene enti se maami we ba ha no omo fi se wa ha wo mo na tie na ahema de wo mu ni maami be bo nkuro se oni ni kunu de hedan ne ma han okay edan na omo de ma han no enu nti na ma omo tu wo mo ahwa wadauma entesa se anya sa na se bete dana na ahema nya dana edan ni mamu de ebe ye nyina so baranya dan bi na ahema bi sam se edan na omo tu maami ho anatim unwa dom si maami fela na de be ya bro ne se mu omu nua ketewa ne yere maami a watena mu maami ho amana wu mo pam mu amu nua apam na ne yere na ohwe mu maami no ade aya omunia sanya no mami nkyerɛ mu ye okay papa no enye we kunu ni papa na omuya papa fo ne mienu mama no wale nie no wale ba ko jai okay no ba abrotire fo no papa nko okay ana ketua no so papa nko okay
say agochiafo no papa wo faase na chi sa dan sana sana papa ne ba chese enfi ono anim ne yere ba aya agochiafo ne nua ya pam no ene ne yere no hwe ma no ana papa ba ko no akofa ne wo faase ana chi dan nim wow eni e de wo musunie de ma ye tu maame fuo we no na hi ma wiase ehu de me ye tu maame we no ye ayase maame no wi ya aduma no ti aduma no ti aduma na aduma bi ala fa maame ye better god ba ko ni a che mu ai thank you me dase o che mi so kwa mani so okay na hi ma maame na papa we ko hwe no na brotirefo no ne papa maame we kunu no okay na ase no tofo no ani branchi omo ntina nya yie na mom to omo chiche obi aya ne dia butirefo no wo ba ya ne dia be ma ya ne dia we kunu so ya ne dia nti we abusuafo no na ima de wo mni abra we ma mi wi ye no o da ka ma mi abra fi ma mi wi ye no onya yie ne papa wi ye no okay ana mam ne kunu na busuafo eye bibi nti wenso ama ayi ba ma no so ama me to fo na se we abusuafo so ye bibi okay nti omo ta we ya chi ana mami we ebo hu mami krobi ya kan say ba ma okay ana ode akomapa abase se ne mama na ye fe nti ga na ni ma na ye fe tan brotirefo no ha na tan bai nti je wo mu ye ndane se mami we ajo mo ani mo nyam enti ayi ne obetu ye ni wie na tan bai obetinya hye ne ma se ye ne so what na hye ne ma woni kapre wa kwa brotire da bara mo hye ne ma dia brotire fa wa nyina toto so wa bre ko mo ya banankasa kura ntimi anya oh na se wo re so mu enti aba sa na ye ye no ya bu nkonta nyina entokwasi ya mabufuo ba ya mo ko nyina no mde abufuo enti ada ne ha ne de ba ya snalo okay aba ya nsa na ho se ya pam ni nya no na so motumi de da na ma ha de ya nyina so ne ya de ya pam no se da no se na esumbo mo ankomu tu o mo no enka ye nkofa wo faase evangelist me ba piao you go through and you be pon no aba why mate for people pay na etwa ba ko na se no no mama on se ensam papa yi I re kuntu na se yi ya pii woni hu bi me ba cho de minim se wati bibi sa akura okay nti eno sa be my plus and be my minus me ba cho mama plus be my double plus okay aye na wo ye wase no ade na okuku aye no kakaka chen wo omo akasa omo de hye wu me ba cho nya bibi enti a se ma se me ne tena kama okay fa me se ne ba edan ne dan mpo ma me ka mi se we dan ne dan na wo ye no aye na se entutu ye ben na wo tutu ye tutu ya me tutu ye de me ko yi na adwade Friday na nwumre okay ene me to ane ma so be 8 set 12 bra enti Saturday no so me san ye ne kama e dia me ka flag nyina sisi so e bo mo so asamre woman ona ye ma me wow o se samase e wudi a wa fa me sen ba nti o ye ne kama ma me na sabren se na wo so wonya adwuma nti ye de na wonya sikade ye ba cho na me nya adwuma enso me papa mo ne me ma me mabusuafo boa me okay ena na ma se be ma na wa wunu so ma me kunu dan ba ko nti ye de no so ko ma han okay ye de ka ho ne de ye sa de enti wo hye ne ma fiada no ne mmenda no panyina adan na woni nkumafo no anase mema no mo no yere no no anka mo manye me pa cho no de me ka se beti ma kara hara beboa nse bisi enti ma me kunu ne bufu o mo se o ma me ne o mo nyemu chende ne nkanya wasem abusuan asem ane eye oni ni nua asem okay ene ja me so ne tem ho ye me de ene o mo so ka asese me se ma tem ho de ene o mo so bi ye ne de na ma me ye me de okay so say dan no aye tu afem ho anetim me ba cho me kra me nko timinim de e koso nim ne koso okay if you kra me see bo no no so hoda okay nanka minim sa stylish ye betimi anya ukuru na mentina no asem ba ku mienu pe bi de entitiri wa ye wo ha ne se nyese ye de ntutu ye atu abusuan ntem da bi answer say obra ye ko international
na wotwi international cases nko a mam Cecilia ni nua antifosti oni okunu wo Germany abonten so na echina de ebesi ye pese asumdue na eba fiso bi odena semba ba ha bia na bibi na ha no bibi na epam no nti na wo ba nyese sebi obabako adu no bagu ofa no aka no animu aseda bi enu nti ma yanko na mintie ni kunu na no asep kakra bi enwe se obayi na etwa atro na se de oka ye nyina no asi sa eja kwa na pia me ma wa ha o fine madam patron wapom to say boko yo wadarumo woyire kwa brafi wodi komo bi beboye na wotwe etwa mu ma ye bisa wase na wo kire se wo kwa adwuma ene wasaba na ye rire mu kakra bi a ye no ye di hu nkomo wo na wo be ma wo da busue ne mu de obayi ken saba papa na tie ana bibi fufo but asembesa wadaruma ose eyantawantawa kakra bi a aba ewo eye one wo amoya wafo no ene wo nuanom bi a wono mu akwantuo mu ntem ni nyina akogina se dan bi a nanka wo sisters mpanyimfo hwe ani mu sese mo de be ma han po ese nka mo ba wo no mama ne ye wo no mani ba wo no so na mo de ama han ma yetumu afifie ho no kore tudo matio matio afifie ke batona wo no mutu mu no wadaroma wona aja oye kane paadi anka wona woda abusua ne mu watimi abo anan ne unuanu mu bi akasa abisa de enti ana amakodwa ato a the tiane se mi ma mi wi ani ye ni na wi enti no omo do omo ko ka me na me yire ne ofi o enti no na fi ho nyu etu nta tin ko bo ya kome hina mane apropos akome hina ama mane ko ka chen na ta na me ya ntimi ni yere ne me nyina na ko ka tire ntimi ka tire no no se ono ko ene ya so omoko ntimi fa da nyi ba hai na mfa nsisi fira na ma obani bi no fa nya eju ntimi aja pia bachewo kamimi sa we say adenti na sabra no amukọ eye wohene ya woka na se me wan fra wunuanum ne mom tata ma no me pa chopi na me fro omunyina na Nhyira FM eti mo shimi so me ma Nhyira be ma no tutu kwa Nhyira no omo omukọ no ma nkran de ma me mistake no ya ye ni wiye na wo mo ko no de wa omo ni wani nkra bia bre entia panini no ni ya pan sele na ana me friend se sister me yale na no nso ase na nkotudwe nti doctor no kwa phone ni mu bi omo ko wa nkra me okay enti mo ko ya ohine no ma go ahead to fa bi ma han no a de ma han de na si achi Bibi ma bibi ansi akire bi akopim se me sister ne baaye no wa ankra me so ba me hu na se o tie piro ena me yere plem fe me sister ba anti no person obu mu fi o enti ya kasa kra ndi se me nyu apanyene me ni nya asema we madaroma facho monye bibi emfa ho ma na mentime ne eja pia enkasa wona woni obayi tie nti kampese mbisa no se ampa ne ampa wosusu se ana wogidi se wobayi se de okase wabre wo ono eja pia maame ehunu eno kure wodi madanse na afe yentoa enkomo no so emfa emfiri honom enko maame abrafi mi se bisa obi de na opa free nkumafo no mama on se de kan se proto amini mi kun ato no enam mo te dan ma yetu omunti we frɛ mi a me ko bodua me ko yese yiti ma me de ahote ekoto plot no e di tuya a mo te dan mu ka se so bi ne nkwala no ko ni ba bi yete nke no kra da ho anka meti maka se ne me ko ton na me de bia ya adwuma ana se me de bia han dan ne nkwala na tena mu no ma nye no nti dan na ope mama se de me pɛ ne se
me pa che wo abo ko fa obi so ohwe maame na enko mbetu ya nka me pa che ana mboa ti mi me free makoma mu ni wo matena ahwe maame ne ma de ebesi esi awi no nsa ahyase no ade na ahyase wo no man kan katua se mama me de na mi ni se efie ho de na mi ni se mbetu me free fie ho sa okay me ni me ma se ka chem se ne fie nti me de mi ni se o be wu mo obi abetu me free ho kasa papa ye ne kura no sanka me nyewu ka me ametra ne fie na mi ni se bibi se ne maame ni wu ebesi a ka me nkoye sa nti me pese wo si ni po se de wo kan de no kure omkofo bi anko mbetua ne kan ti de na nka wo se nkumafo ne ye ma wo akoma beto yem mama na ka de me pe ne se maame ni wu ye mi kunkura afom no aye bone a ye so obi ye bone ye de che no na nyi koye sa de ni bi me boa e wo ho o ma nti ba anya sa o ma betu me ne me ma fifie ho se me ka ba bia me te kire wo me ma na so te ba bi se me nie ma gu obi dem ti se o ma da roma me de mi o mu ni asem o me nyini so o mo so ne me wa asem eni mi kru mu nyina me ne obi ani asem ne obi ate fine ansa na we beba enti me sira o ma da roma o mu ma me bibi ma mfa ha dan amene nkwala ne kotrem na me nya bi so nya adwuma hwe nkwala no se bi kru da kem me so me tene na me nche wa kurase me ma ne ti ba bi me nya ba gu obi dem enti aye kakra o han kakra ye me kuma aketwa ne ba kuma aketwa de he mama Phyllis kakra wa homa no so ba che you hello kaki I want to say I'm not doing better now sorry nyakopo adaroma me won ye pa wadaroma o enkomo ya ye die yi woni mame akua brafi I'm more fire wo fire yo na asami ba ye ya ye tu eya mame akua de ni free fie honom no wode nkomo yi ba bedan ye wa hanum sei na menya nti ye se wo mame eye Phyllis aresan sem bia hye wano a wo pese wo ne ye kasa wadaroma boye nchiremu bibi fufuro bi wo ama ye nte only sans sem no but me ti obi le ka chere na me ti hwe video TV me friend no so my friend was na Nigeria no man you know go on am pesa decorations acho ye ti o but video me share no na sister baby say obetena twi na na ba na mo fa kwa na to no pesa mbusa so ba na ye ti me mi nya pele ne ye ti o wa han ti obetini abisa no but sister ba to ba na ye ti what ho and ba to mo look at ye ti o so na mo fa kwa na ti fi ana bi kunu ana mase no obetuma hwe video ni sana meten oba no ne ye ti fi o mana na no onyini ko mana na atra about UK be 8 to 10 years oba ye no ye no made na ahwe ya ko so je nyini oba ye no fa me ye no me fi di no kakra but onu na ye no sa ta me pa na minimu ala wo no fa na minimu ala wo fa na mi shi awo fa kra ta mi chechimba ko free wa na chese wa san asem na chi o na na fa made mi na minim fio na minim wo fa kra so the okay so we come there on come there about so the entia this time we fit to fie mi tiri mi mo fa no no mo so fa but na na ba obey or the no ko be mo ya fa hospital na be mo ja san ti na woni adwuma ti ma me na na ta bo tiri ba no obato opel car o type white it was a man say offer your taxi offer your adwuma ti mu ho be 2-3 months no ana be fi ba so wonya ata no ti ye fi na chi fine wo fa de oba de nyam na me ware no e de oba no me fa no e nyina oba na na so wa ti mu no owo ye no na oti fie ho ba na ma fo be sra no fie ho ba mu sata no mu ta koda mu ho ba fa no fa ka se enye fa da ka che na na se obi we fie do ti ya ne kwa ma akora no nti o ma na be tena fie no di tu ti ba because fie na ya to afa ho nti so o no ti fie ho a oba kora we be sra do we to asra ba ndem abla o mura fie enwura ne da enko de kwa akora ti no na ma na so be tena fie ho man o se debi we ma so debi de na nam so akotena fie ho ma me di kan wo ma me kwadu
na metimi am fi ma high 90 but we dano ye din komo no kan say mu ware ye mbisa se mu di honeymoon kwa wo say any 2 weeks kwa na akotena fi okay ahono na me metimi fi me di ka say me hu bla na me ama high me that me ye madwuma yeah eti ma me kwadu na chi me wu fi ma no e na ma me de kwotena fi enti fi ma na me wu no fi ho okay enti di ko fi o so wa church and some no ma ko fi won say black wa me chere say okay it is all my ho ade yo na ma me ni na o ma ye me ho ade yo ma me ntra me fi okay me kwatena ho na me hwe ma me na kasa ne nya mo so me ti me fi ho kra no me na me aduane di ko fi ho saka kra no wo kasa be ka obwa me ni sana wo fa no na oya ubi a e di wo fa no mama fa no mame ni woni fufu na dia pese so pa ato fi on mu sa na ta na ma na obwa de oba ne di 2021 years net di minim je ko nyina nya ba ta na no aduane ma mu die kakra ba ta na no aduane di no ho atin owo fufu ka banku ka betie o atam banche o ma hu no so on na a chia kwa so ba no da me because of so obeti tell na no aduane no ana ma na wo fa da ta ko to abotie fure ni se na yira beta fia wo tun hwama na ma me no aduane enti osere ma na yire ne nua ana o sa o ka so wa so ha so wo nua Nhyira da se bo kra wo start nua mama mi ya na me nua aduane fi be aduane ti fi wo fira bonte wo no tiri fi ho ro no no aduane ma na me na there's no way no da no ma na di da ana no da na ma no ma ku ya mo na me nua fufu a mo ne wo fa mo te mo sa na wo fa me ga sa o na fa no o de me ya me na wo fa no o fa me ya me ni asema me kan che already and already me fi ho obeti da hwe a chance kwa no da no bia di because na no ho atin ana obi an obi a ompesa no man because no ni ye ni me net ya no si ye nyini enti sa dia obaso watere sata ma na mo ni me di netie no na me di ni dwuma wo de ye den se bia na ototo ni mu obae no no say person of family that is sha but abiane no ane sa fio sie ni dia obaso opo bi no ma de fio ma na esie ma ba kwa sha ba abiane die o mo no na de to mu no cheche na ha oba no abiane no aye no an ature no aye do ayama no ti me ba o ebra mami abrefi ba ye no na still na me di ni da so ho obae na me me di ni ko da da se o ba so mami no ana abia bi be di no me di no edumre bi no na ba so otina but ne ma me ka so ba fana kwa kuhye adwuma enti oba na me di ni ka so bako ma me ne ba fi ho no ka sam na yin yo ma wa to ama no hwe because not machines materials and other ones ne do so pa no ma no do so ti ma me ne hu ye no no se ode ne ba ba den abeko tata na esu enyi ba na so wate ode be ko di atabu ku enyi ti so abo har ma na ye do o so wo ye kakre pa chawo mi ba se mi bi se wasamba ku bi se mami wo se oba ye na mo fi o mami wa mesumu da men se ya men mi so wa su yo oba mo fa ho do be se mo fa na wa no na be tena fi yo enti obetina fi o no se ye mi ma bi mo ti o mu kunu no mu nchen awa busu fi nso won wie na to no wata wonya hwe fi so no na wa de na ba ye enka se mfa ne ho na mbese mo bi se wa mesum kura yeah say yeah no be wa me ka me fa me ne be banta of way so because that be change because of say was say we ma me ba no dem mo di and I know we work out so you know correct because my no oba Mr. Father need na chiba there's no way some man better now say no money ni ma Mr. Father no aduane e bia Selina and I man bia we yan kwan na dia ma no apia so ba no pe di ehu oni sa no ma do di ehu onye do ehu ma no okotara bon ti no be me pa cho ti ma no aduane ama o ma mu bi ani da I'm in the same media, setting an American million young Christmas, next a mook baby, a mook leka, walk a cray. Yamu hat run my dancing you. May me chant trot down the quasi. Walk a clock of an hour for to use the here, ye call lake to know your animal. Me, never find a friend. Make sure, ma'am, and what I used to come from my mother. Without so. Oh, yeah, my farm less than your mule. They said go put that na last over my mind. Kaki. Mami.
corrections I also person you say why stagnant you na baby fa ko waka ba ko say we say obetina fie hono na a friend say o na nanko anete on so na mo hobi wage atum say ai e de ahe bie mu a ana no bi wo ha o kana correction pa o de to mu free fie ono so yere e wo ho de de to mu free fie ono so wo ho e che no mo na mi ntie e no na say ye nti fie o mo na ti fie ye ni wi na bo chefo no bi akọ obi okoko ba efie no e wo person de ma han a o se okọ de ne di abo chefo na ka kire obo efie no di bia ma han na muti na mo di bi so guest house ana obi be demo a na wa disika mo just da mo di fie no bia guest house guest house did the same second spot this year make say I can't na wi guest house did the same efie no the guest house how chememu efie no opposite no ye fabi e Anthony fee efie de mare han e doso what I say if you mean to back the minimum say or the ma get no apartment ma me yan fa buchi buy obasa opadan so na oya ties fie no bugu dan bi ku what it threat about the shake you to a class type and then you ma be bri or the boss for the ba but no frame of fa no for ka be wonya no and I want to take it am on the bar am I Ghana so ba hene ni so da ba ni aloko gate ko am ko so ma ni ngula fie the fie no and take us to be die na na ko so be die say fe ni no but they so die gi fie a they so die say obi be say be ko bank ko disca why na so sa die no o ma mi no so ma so da wa so die anti so da die enti ko ba say no ye right so fe fie Mebo, what say? What would the fear be a guest house? And one na me person pinpoint guest house no mo ya na say e bi ba na da so e fa na kwada ho e di da so ba me ni bi da so me kan sa me ni bi da so but so bi nya girl area mo me ko fa so ye bo bi nya girl o mo di ba fie no bi nya ba da e no mo di ana boy don na ba da ana mo to free da ni abada ho no, I want to be a for one. On my pile, or bedroom, no matter what the whole, and I hope about the man. One so. And I found the father man. Say, Obi Mami, who are a dear and sorry, I tell you, and I've been in your muscle. Without a boy. And yes, I tell baby. Because I talk, I don't know, man, I'm not on my way. We start a rest for me. That's on any of my bear. The number one, there one and 2 my. No be bri what dem want. What dey asam ba so ne bi asam so. Bi so any mama asam nyina ne se. Me o ka tie ntutu o me ne ma nyina asesa ye ho ne koja na wo fa na ofie ho. Me ka ye me na tie se. Me ne wo fa na kwa ko bie ne no mam. Ayi tweme to ma ne pam na 15. Wa yi to ma ne nyina fi. Ne wo fa ne ma se to ma ne ko fa me de wa. Ne wo fa no so me hit ni fi se. Mama wo da busu. Ma se to ma de ne ko fa me ba. Na me de akwa he fa me ba o. Una uko Una uko ware oba no na ade oba no ba wo fie. Asema ba wo yiri kwanta kronkwa ya fe wa wo mpasa obekasa. Na ye rehwe mu ni ade nya. Ya fe wa kasa ya no wa. Beka sa wo wo chi afọ ya wai. Ade. Na mo de mu ko so na ni ana. Me ba tobo. And then 3 days or 4 days. The share more offer. The share I find saying the rabbits for high school junction me ba ya ade. No mo so what that came. And the swasa to asra me mo and as me mo fa mon kasa. Now me be in found so afun kura ya pipa na fun. Aha. Now so me I am aware ho. Enti ko be fama na ne kasa se sere no. Ne ba ni nua. Na me so me ya no fa. Da we mu ja. Enti I am babuaro. Am so mo head no me de ya. Ada so behind that man ti. Say na me no mo kan mo jitu mo frame for ko ne kasa ya. Adeti o de o try Nhyira FM. Na me ka didi tire me. Na me ada Nhyira FM. Me to asem si dada de mama maka didi a tire me a. E ka sa de madwene enya adwuma na me ka me so ade aba ha. Obi an ka hwe Nhyira me. Obi an fa ne ho. Me tire na me chewo ya fa wo say. People so ho na me tie. Na me ma no so tie aputuoja. Me tu so maka didi a tire me a. Nti bi ni obi wa asem aka na so amode ma ba ha. Me ni obi ani asem. And then 3 days. Kwa me frɛ mo maame. Ana fa. Mama no adwuma mu. Kaki wo fa ba koso ka ho. Ana o live voice message mo say. Mam God go try exams. Ofia
1,000 Ghana. Yay! Watch out. Me. Asamu aye kenhwe ebiane se wo bisa wona nane maya obey yi adanse se wono ba sa na woja wo fa wo mo no kura ne ne bi wo fa fa tie enkobo ye obey bebo ye na nka ye kura no ye pani ye mu ye fa busuya tetimu ma ye pani ye na ke pese wo fa no kura ba na nka dwato bia ye fansi wo sister panyini so na ye nsere se ye ko ayen bia ankoyi na ye nka asumbi nsem onu ye be ma no kura wonyi na ni mu ha enwa ba ekoba sa na se wo ye obey kontekro ma na ni ayede ayene ya onu so yo bi dihye enti mesrawo meden krayi si wo so ka kire anti Phyllis ani mam Selina ne wonianu nyina se enye ntoto ye ne penti ne wa ha ye pa na sumdwe anye bia wo bei wotena wo na ho hwe no kakra wo mumua na wonya se de wo ka se ne bakura matimi akotua ne service ene da han eye sei wo no mumua na woni eye wo fa nyina nya ba bi ntena na sumdwe emra na eliase ye vanko ba bia I know say vanko ba bia but no be wa so o paint picture ni so kana kure. Let's do first things first. Yenye dia sumdwe no baba kane. Dia ka akire no ye betimi atoto ama na ye. But because we don't focus on enra. Ofre me. And we need this more fun. No more be why ya against na yere no so count. Omo na nam so be 250. E dey 250 when you compare be tonight. Enye hwe eno de wo de yenye ni na ento se se ba bia wo faida enye ba bia ni yiri da enye sabi enkwada nketo na wo mu abeye mu nso abusua mu mogya no kra wo mu asetena mu enye enti wo de ene wo ma menom no enkasa na ne wo fa nom no nso nkasa na yehunu ba bia ye hya asem na se afri na sumdwe emra why mesrew ma me sene na oni kwa omo ye ba ko omo na wonya omo do mu dia bia go mu ye good eye no kura omo ona ma muska mo ya di tirie mami me pa chew mami baby amedru no we ye masakre ni ti free na etifa so ye nya no be pa no kana me ya se ka no chobo wa se ma se na mami ska ya di tiedi o mu sa no so na de mami a o be ka kire no we ya no aka kire mama no na dis kana mami o me se we ya se ma kire mo nsam mienu ono na aka o so nya wa di ti de a sister na dis kana mami a be ka o de no bai o fa yi ni e pele ni na kase ya o ye fe no nkase tusu fa hutu wo fa no so pre wo de e ba ye be ma na ese nko de ba se ye me yire wa bre ma busua ho pa enti misra mun ka bi ma no ya fe na ne kasa wo ka bibi mami nti tusu yi na dance na ne wo fa na wi ase obi a pre na ni e ba ye ni waje agina se ba ma me kwa ma wa ye ma na ka bi ni se me ya na me ko pe ni sika ni papa da na obi ama na ye de ko ye se ye no ni sister bia na dis kana ma me se ye beko ho ni ba se beko ho for na ba mate se okunu ni jira mu bia anka de ye ka bia anka me beka ba che yo but e ba ye otitem fi kire ni kire se the slightest mistake a wo be ye no beti ye woma me ba che mate uti de make na se ba che yo enti wono ne de na sam de kire me de na go de pa ye simple kra bia e beko ni reading mpa me nkan kese enti fakun konho una pa sika no wan pa yo nya no ne yeka e ma na wo ne abusua na nya no a wo mukura dabre mu nye no e yade ehunya ba ko wan kasa wo dabre mu nye ukuru no no wodi ntitantita no so kura dabre mu nye yanka no ye what am I say e ba che yo okay ai kaki amen me ba jina so mame ajapia madam na den na ye frewa me nim se wo ba ha bi ade na asem se ya ba se be ye busua tete mu ne ye pe di ye na wani a kira ameka se o enye se bia me nim nya no me pe se ye ntem tete na so de akoyi e bia ankoyi ama me nim yere kwa ye tra bra mu nye enti me sra bia mu nka ma so mbiemra na waja oba nko asi fifini sa no pacho Everybody, ba no odi mi nya mo ba no adi ka mo mama ni kira mam anwaro no yes ote ba mo ni ka mo mama ni anwaro no e ka jide de ba ka se wo di obi e di o ye just space kakra be te fast one mo ha de okay adapia madam say wona obey wo kwa wa no
from so na ba ye no wo na wo da busua ni me fa free wo enti me se wada wo fa si gina ahoma no so me pese wo no wo fa si ni nyina mo ka bom na mo di dwato ye nyina di dwato a ma wo sisters mpanyimfo no se anama wa mutu ye se mo di dan ne ma han wa bra ma mo won mama ne ne de eye error ye pa won ma chew won mo nka baabi ma wo ne wo yire ni nkoda na ewom no nya baabi ntina na asumdwemra Fachi you. Idi eja wada ma me hwe ne mu se mati mu ayepa afi wo. Fachi you. Se. Kaki. Ewi ase ohun. Ye na ma yekoba nyina no. Dakope na nipa eja ne hu memu. And say ada nipa beto no sa na obeka say say na maybe kwa no anwa movie say nipa wo na ye kan ne papa. Everyone sorry there, one my young cassa one man. Catch your auntie fellas, near to say, my one did them. When my baby Adruno, one so far one no tumbi, now no of a come to Pambo. Now all more, being a baby, mamma, meaning and offer, no one now. Why? Made a man to move at all, no man of practice. But almost our stars, and say, Lieutenant, myself, dear son, my body, Pacho, say, Pacho. Send me a minya one ma. And some by a fair children, my friend number no, minya woman of New Macassa. It's would dear, sign o ma main cassa, and none bantam commodie. Maybe so, anyone of Cassana to be now. Why? Aye. Okay. Into there, Nakupon Yaduma, a china, you remember, no matter the Akusi. Why? Okay. Me dance. Big mama. Bremen. Nukreni. Kakra. Asama wakano. Kabeka ne say. Ahunya. Echere say. On fa na nanhye sister issue. But ade ba ko ne say on. Moja ye moja o. Yeah. Se omo ye yi sister ya ma. Ya no ka man wo fa so one no fa kasa. One mama akasa no fa da kem. Oga want. Enti sister aduane a bibi kakra bi ko ye no boy anso nani enti aware de nyame anim ni se wo kwa aware a wo so mo ani da wo se de wo ye hwe ma mi wu ye se de wo kase wo hema be hye no mama wo ani ade nyina no bi a chese ahwe agu kaka no wonwene wo ho ba bi a wo beda odwe ne wo fa no kra no a wo di problem ni nyina ba ye no ehun eche ho enti na sister na wo kase nyame ka chosa wo ntie ne bokwa no tum na ohima ayeso asem no mu da na ma ade ne epoisi no na ye hwe na mempaye ne se omo beti ase se omo bepe baabi ama sister na da no de nya pa se mo ankasa mu nua da kam areho e na omo kan hu se omo nua be ma ne ma ye omo ma enti se nkola ne da hwe se wo nua baabi papa na wadwene kwa nya adwuma enti sister Phyllis ene na abusuafo no nokure ni omo keka no mansie na wiase se de ye ka ye fa nko ba bia wunua no wate se wawu na wakuma ekwa wate se wawu wo be baye o makwa be kakra ba o ni ye mo ni pa bo abra wote ase nye bra wawu no ba ye bibi oh okay evangelist Naima ma speedometer no machem okay why Naima ya mami your friend say Abrafikoto me kasa se oyamba me kan se mi akiro Abrafiti anye you ukunu no ofun Abrafiti anye yi atense me bu be hwe be man no ayeti se remote okay be man no only okay omu mia no kwen no okọ we su mia no kwen no okọ okay on se mami wa nwe yi a nikunu na onene obepia mami wa ato asem ta mo tamba mi we nyina ne de ekosu na gina nikunu no ani se mama bi tsa o so ba no kwa wanka kire ano kwa we yi wa ma na ma tie se ba mama ka se mami we ba wanka kire na we torofo okay mami we ya enchitwemu amko ye nyina fa me ne be ma no okay o ka tira me se duba bia ni otamami we achi
na why na man fa. Oh yes, inti na me say. Na the fans na make say obi papa ya phone. Okay. Na me go ba dia mfiri ba. Okay. I say so for me say eduru ba bia me pese me share chire. Se me nua man no, me pese me yi mani no mo hunu say me ta me yire chi. Me timi tina ma me yire anko anim ko guasa na anko bre na me ma. Eti me ta me yire chi. Omo bi ya phone ni bi no. Inti no da kan mu no. Okay. Eti nana abafoto me no be fe wani ye wukunu no waya fo mu fo ante sa omo nana jemana imeka o kasa de be ya omo buba to omo na omo nsuntie ni nuanu mu nsuntie se 50 and 50 yo omo ntie okay omo di omo ni aketo na ti ya omo kasa ko mbeko yeah because confusion was set ato any nsem la wakeka ene nkomo bi oni mi adi semse mi bie so a wanhwe aka no kora no omo mane ndam o mbema na da bola so oya fon on cans de kwa sem nkire mame we o hia ni nuanu so a se so no odi dwanto na ema ni nuanu mu se wodidi ho anu kura ya nso se ni nuanu di dwanto esi ni so se de be ya brafi be yi asem na fria omo ni pa ba ko bia bro ni thank you o se ni nuanu ma sha se mane kakra akra so ani abrafi nkasa what unsa kan skabisa da bi o so no be ma no e ba cho no kasa kra me mini o so no be ma ya ne kasa oh another 3 days be ma no ya ma ne 3 million oh another 3 days what 3 million 3 million ya zuzu tai 300 cities Ghana cities okay 300 cities ano na aka na no atumu no na wogina ho no kasa utumu say woni em awade no sebe ya enwonti yemfa nkonkon lady pacho yenko ayi amoye na me shede ni anti asasem na ye na yikakabat na be ma na me nice dan ma amejuma mo na case so na me ni ha but then na me take akra me na de me betra handa but then me kakra say ayi mami ni kunu se wa mo na me so de asem ne ba e fa bi no say no cross ade a me de minim but say no cross ade a wo so anya ade because asamba aware for me no e na asama to mo obona mane pa oh from how so ya aware of the cost na wa pia wa to jam ene na minim de asama ware na te sayara so wa ya ho ade kama awone na wo mo fra kama na watimi ayi wa ma de ne chese bia bibi so wo ho a so ne ntam bibi wo ho a enye ayi a na wa ma yeso yam because be mo be yi ne yira ma de ne chese odo na sa o de wen to da ja ale mi to da na mami ja she mami ye de nya ware asem nti ne ba ha e de a wo na tena sei 14 de unim no dada unim ne chen ye nti no de many de kan chawe ne de wo ho ba de mo hu say and refer to no dase mummi samofa bisa na so be kan edu be ko je wate tikun unya ba bia na wakofa na be so moto meja motim ba bi asumbie mu wate mema ne bi ho anu buani bu mo so na mo nya mo line na seja awade ne nko so na madam ne say ni se ne ma ye na se na mo ba no ana mo ma announcement ani ma be ni om so abu akire de ana obi ko je mark onu ka to obi so kan chen so onye ma say ye ne yire de ni nuanu mu de ande ye fun oh yes I am Mr. Meka asem ni nuanu mu de abrotire fo ande no anko ba bia be ma na nkasa na num to sisa abrotefo ne tie mi omu nuanu ana ye ono ano se ne yere ne niama na obaye na ti ne maami anim nyansa nka ne maami aye no kra ye fun ana we de eye hwana na wa ye be ma no de say ayi be ma no uko de say aha eje so e eye kwa me aka na wa ye enti se trouble bi akoso a eye no ono na aye saade okay it's really relax what nsem no ka jabi mene bi na ye nhwe sa asumdie be ba no ana hia sade waka na eme de se woni onu mu ni asem bia nti yenya bibia ne ntwen e de ehwa nkosi weekend why e de ebenya moye papa na de amawo ama bibia koyi abusua se be ya won sansan no ase ebetuo enu nti ena edupei ewo hanum say eye skins when you did two sansan se me pa chow ensan se de sitie bia ebetu ase etu ase no na dark spots ni nyina e de free honum na e de amaw me pa chow we did the skins
pharmacy shop will be a berembi and besides skins I say acne, pimples, razor bumps, just say and san city biano GB and nefake kem na hwe wonders skins be ye na fe the amount ya to petit pharmacies in ketwani akese enyina mu eno nti ba bia obefa bia wo benya bi your number edidi juma no 0241 820 270 ubetimi nso afre 0504 485 984 na wonso waje wo de kama pa ebodwuma eno ntimi se wada pebi na wonso efa eyede eku wonsa yade ni nyina pretty lady sanitary pad and make am for na me dia mawo market adult market surgicals facheme and I wodi abega so edru brebi say ya na wo kwa feature na ohia bibia de besiesie wo ho na wo ho be ya resi na infections abeto nkwanta paye dia na pretty lady sanitary pad wo mother work hebu ma bebo ho by free infections so pretty lady panty line and also hanum say ya eno nso ebo adwuma papa market outdoor diaper no nso chinsuo ya onya bi de boma me na papa ebebo anu hie ye wona kese ne nketo strips ne mo den enti wonya bi a ebebo afie kama pa ye outdoor pants no nso eni ansa na wo de diaper no bebo no ye wo market bed matter wonya na wo de se mpa no so a mpa no se de edunso no besi afo no bi ha entete enya hwe bed mat no emu edu wohweme na one crowd when be chemo kan shi drug lane kuma say obeba me come traffic light your number no 0553 291 477 0553 291 477 na unso waje wo de painkiller yenum na de betale na be ma yawo no enyina adwane no ahomka heat patch eni o ye ka kire wo eno no niam bi ma kidney na liver home masem we plaster tobi fatare ukotodwe wachiri bramo no osiated nerve no so he baby ye bia no ahomka heat patch ebe bo wo radom penimu ama yawo ni nyina etu adwane ya to petit pharmacy shops ahodo ni nyina mu wankan obeko origin chemist obenya bi art farmer obenya bi sanso na SAP health obenya bi kuma se dani farmer afadi obenya bi tamale sudru malarigwa obenya bi ye pe distributors na se wonti bibia senso number ya me de to frey na eni entwetwe nkomo 0599 802 297 obetimi so afre 0248 509 003 your number chat no 0536 645 334 and I'm atadi ya ehye kama chese ye de zip be ya to me kom na machi chese anya sem keto with a sant clothing and opam edema me pa cho ohwehwe no a owo estate junction udru estate junction ekwan na de komuti zongo ho na no ehwa na ubehu no me pa cho me de number no emma na ya wa frɛ no event bia obehyehyɛ kama 0541 41 3804 0541 413804 with a sant obedwi dwu ensu komba de na benum suo na ohu etimi adwo pa ma minimum akoyode a na zap natural mineral water but enie ice water enie jo zap ensu yanum de enyunu zap na se mama bacho be ma nsu ohwe na enye zapa menje event bia ase we are na edi na kama pa ya wonya bia be mo stay hydrated all day kama enu ntimisrew pebi na efagu fridge ni mu GC office na emu me kire oba bia befa obenya bi dia na odru den make sure ejuso obenya bi ato won ho NS Watonso High School Junction obenya bi Evelos Mother owo Kronom obenya bi Evans 1 okay na fe aboabo obenya bi aso ye kese no de ye wa ahojuda bai na Hilltop School no na edin hye ni mu ya number na betimi afresi so na woni ye etwetwe enkomo 0534 291 828 0534 291 828 or say zap time and unti nom zap ensuo no bi na emwa wo orange December bronya no be ye de be ye bobo de na ye Bonva stores and na was a brain our local package no ya eno namiensa kwantuo Accra Kumasi Takrade ye started 24th December na fe 28th ni aba with a very comfortable bus, luxurious rooms ni accommodations the beaches are be kwana no day sanso na mo diaspora boche for na mo ba no
untina me buy untina buy for na mo ba mo so mo dey 7 to 14 days me pacho I know the package no ye to around Ghana ha interesting places bia no ye do beko akwanti ho nsenkan bia nso ye betimi na ye ne wo edi eho enkomo your website one ye ho nsem bebre go www.bonvastores.com your number no ena me dey ma we 0531 090068 your WhatsApp number no so WhatsApp is ye bejo so and say 0531 085235 Dubai packages no South Africa packages no eho Nhyira Florence diaper about time say a cheese your pa ya the ball banu and 2 year receive kosi no hwe no do me no abasa that time was so bedro kama about friend to home buying so free nappy rashes ni nyina ho flower tissues nso echi nsuo supermarket and baby arabia no benya bi ato na open dodo to anasa so pese obetu bi cotton dia for Delta paper mail was 0243 033 033 there is a voice here na one time bucket and so pampem we yere so pan wo so 34 na o man so be enye fe GBC fie na store wo nsuo de gum center stands site ho na akoye adwuma nso pa fo mbebu kwa je tank ni bisi ho na ko wo nsuo gum ye de no strong tough ya ye me ne Ghana weather no na ehia kama pa misra wada o to yen ye de no a center stand na yahwe ye de na achechede etida so no ye 400 agents ya to no mapete Ghana ha ne na fan anyina ya wonum ton bi obi on be so obeba ope online shop no so bo adwuma syntaxgh.com uduru ho no mu a obetimi na woni yen atwetwe enkomo media number na ma she no so ma me say ye bo no cool and affordable number is 0244 335 168 0244 335 168 na eja ene yen entwetwe enkomo de wuhia bia no ye bepe na fe ye de ama abusua me ko enkomo to so me no so dia na alasan awin alasan awin me ko ne ho eja Anthony o yere no de say o fiance no de say Gloria Mami Gloria free and no 10 and I will say what take care move back this time round no open your information dear my very vital we don't care you the battle so easy cry ya na you say you be kono boko say the if you me ne omu de no you bet me e na so ye pen boko enti ya krokro ne ye do se brane nka sumduesem free 10 o'clock now free ye jikwa na banti kaka na medru ya na atachima kaka na medru ye na me tika wo medru ho medru sesi a na medru sesi a kosisi ye be pon na medru ha e ba 250 kura na ba ye do be wuram eti ye de ye twen me nka bibia ba de ye twen se 250 ne bo na wo ma ya pictures bi opanyin de ama ye ne ye de beto so Mami ko alasa na win na me no nkasa papa me mo akwa ba na come to say okay awie wu na nam de ne do ba de odi me ba no aya me ba ho na papa bi be fa no okay boy bi be fa no okay o fa no say me na me go mbe de say me nim ho wie nti o be fa flu enye wo no ba na na ete da be o ti be bi nko okay o ti hwan chen na be do ye adwuma okay na ya wani wo fa furu no mu akwalai okay na me ba se wo Saudi akwa broche Saudi na broche se ja broche okay to ko Saudi na akwalai se wo bia odu no nya akwalai bio wo so min kire ni papa oh but me ba so de ne ni kunu no se wa se wo ware o fa no wo de ne ko kire no nti tambia wo sore ho de na wo ko nti maame ne no ma ne wo no ho okay ni ne photo nyina wo ko nti me mbusa na won kire me ba bia boy ni wo nti wo ba ne yin say nyina ma hu be ma ko wa si ho o ba na nchara na be ma me ba no me ba nde se me wo yin so wa kan boy no okay wo kan boy no ansi ho boy nde wa ma ho ni okay afie na wo ko mu kwa minimu ho obi amba me fie na ja wo mutiti mu no boy no mbusa kwala ni sambio te kwala na nyini wo se o hwe no papa wuti mu fa no ko kire obi na me ge ni se wa no me mfrɛ se kire me ba bia wo
na me ne kwala ni na ambra na wa kyerɛ ba bia kwala ne papa ne yere ɛwɔ na me fa no ko hu ne papa na aja o hu ne papa ne kuma so ato ne yem o hu se ne papa ne me fere ma me se me wa ye me nan awo wa se me wa me wa yese me fere na o se o mo wa di asam se de me fere na wa pick phone na o de ato on fa biu enti saa maame ne de wo ba no na de maame ne namba maame se be ma na wone no ewo ye no onua ba no no anana ne maame o se wa pa no ne papa nua na be ma na de wantimi ankyere ba bia wo nkyere me maame ne nkyere me aha na oba na nkasa nso wantimi ankyere so wa mfa na nkwa wo de ne tena akuma sa ya ni maame ne se wa nso akuma sa ya enti wo ba ne kyere ma be ma na okohu ne hi maame mfa me friend dabi enfriend producer be friend na mpese mu se o so okohu be ma no wo hi kuma sa ɛna ɔne ne nya na mu nkitahudie mpɛn dodo sɛn a wɔde wo yɛ efie bɛɛ mu na no ɔne ne hyia na no ebi a na yɛ betimi a trace bɛɛma no ɛwɔ baabi te sɛ bi a otimi kyerɛ sɛ o na ɔde me kɔ bantama fie wɔ mu yɛ betimi akɔ fie sɛ ehwɛ bɛɛma asemasi o watu ha na emom ne bi a ne nkyi fie o kyerɛ sɛ ne nkyi ne firi takimai okay o yɛ bunoni o sɛ yɛ bu saa wakati ne dare ka sɛ o yɛ bunoni eti abeme wonya fatherly love dabi me na me di me di ye ne bibia ye ne se ne na me na me ye ma ne suku mu me na me woso nso de aduro so nte sa bi mama na what is it oh ye na so na nanko ye de wu pe bia ma ade na fo pese wu papa ade na pese wu Odin the same. Yusuf then. Alasan e why din. Una na din. Ade na opese hu papa. Ohu ne da. Free say ye wo nyina hu papa da. O ma me nso anka ne wansem bi ankyere wo da. Aka ne wansem akyere wo. O ka ne say mami tie o. Anse men ne kura ko ai mama na e na fa ko no ewe ko na mrefi no ye ko no ka kire se tata na ye ko ya time na mama nim na anya ne ya ye ko no bi se mama na ya ne mama hu na mama ka sa no se on hu baby o ne ko ye fro ye fra na ti mumu coin de wen hu papa no na maame ne de wood wani hu maame no hu maame no maame ne de saying did the same stylish meaning say o betimi either akwadai maame ana so say obey a wonu mbo ne kwadu no emu bi e available bi afa me to so na yenko me bi say wasem bi o me se dey nti na person hu papa so ujina saying from two they just one area and we sure say oba no sa be ma no na ne ba ne akodai cause we a nationwide project be ma no kwa ye hu no ni aka say oba me aye die ne ne ahwe oba no de say me to the Kramudin. No, call Saudi no Kramudin no do. What they say? My Europe either. Aja Alasa, I win. Oh, Banadine, they say. Stylish. It's a woman made a chat or what about Kumasano? Over two say a friend who say a friend. A fear. It's one dear fear. Unto the same. You rubber. A dear one chance here, Emma, Munya would say. Until I make us all banner friend is saying. And I just all kind of quote.
Kuma yule kama yeta. Siya mami. Ayo ugana be ko morbe kwele. Mo le munyin ko momenti mu. Ugana ko morbe kwele ko bele. Kuzi ugana be le ji bele. Nhyira FM. Ma pu ma bo yo. Afia la mami. Afia la. Nhyira. Me friend say adwe. O hawa na na me friend. Hawa na friend. No dey be. I know they say who friend will be ahu. Because one trying to what the ko boy say ade afia ni no be ani say. For you my for you want to go. Stylish on me expose you one day. That ko ya mu re mu ncha to back no entum from him. Asaba kasa o mu kan en chaze na de ma me. Also di be no de ma me. Hawa. Would you say Hawa? They o ka kire wo no e krojin. Me get this ah. Ma me na ye ni din de say. Me ba no kwedi o ka ma me ni din. Ma me ni din de say. Ma me de me di. Me ba na ni di. O say ma me na ni di. Nti be jiba no. Me fere me ba na di ka kire. Stylish, try to ban it to mommy because papa na so go friend e ba no. Na ka me bisa ma me ni din. Ye won we mo e pese ye because e ba say ya enkoda say omo ye very innocent and a very pathetic and sad. Areho. Say abema when you do say onim ni papa. Onim ade friend ni papa. Afei na ye be doctor do so mo abema no kwa ye ni ba bi owo. Nesi wa na ye ko hwe na ansa ne ho bema no. Na ya hwe se be die ne na e be fam ponia. Na oba wanyinsen wantimi ankyere be na kora woni nenyem na udi ho abro e ma bi tisao ana onim se obi a me ha ma me ana me ha papa woni be ma be na nyem me mo ni di na be ma no so aka to ni tim na mo mi di o de men cancer o de ye ntwe ka cancer na wa woni anim nipa a woni nenyem ye besi ne afa na wati papa kokora hweso a papa ise de dam free ne bai ya agora ya mo ase be passe ahwe ne bubu ni kambu a afa na obere Fred say Stylish what say atomana kasa na mo kan no me producer say mo say Ghana for nyina wo say we mfa janto Ghana chi Ghana no kwe I don't think that. Okay all right ntia yen train na mema producer Joe ban number no na on fast one number no ma yen na yen hwehwe no na yen hwɛ se betimi ehu akoda ni papa dia ma no wati aha wo dia ba die aha last stop be hu ni papa ma wati ti kan akoma so yem ma wati kan akoma efa to me yem efa to yem na bibia enko kama big no papa ya se no obi asemi this say the ye hu no so yisen ke nya ne ba no na ne ba no confirm because say asemi ye hu no ne se wa yidi how is papa obori tim ne ka hawa obre when say guy ni be du kuma so ye premier ni odi afia to okay enti say ye benya ade no ye hu no mu ya e bi veneti ti si ye nya guy na okay evangelist na ma kaka kai na nko akola no ma ne na yewi akwai papa o papa ne ma me din na ne papa nkai you do papa ye sorry I'm sorry papa oh but your mama nkasa tie me ye and then who say papa we ya wana ga je o papa no na hwe wa be si say Nhyira na to our discussion so na ma niema because o ma me na nkasa no o papa ni me din ehu na be papa yi focus what addition no usua ah you usua bo na say o papa no wa yira ye kohwehwe no o ma me ankasa kra ye hu no ye fere no enti focus on education so go school sua de na sua bo no bo papa no to so na toko so na o mo bi afabo a o nana no ntumi ntia wo school fee na nto so nko so ja pressure o de ma o nana no
opa nasa opa no opa tell ma me free ayi ba Saudi ba onu ana to na topa into onu abehunu se papa na ha no ede ja pressure na ode ma onana no otimase na sua de na usola no pa usua de wi akobo boss ah woni baba na bob blaster me do ba ko ayi Real Madrid we keeper Ghana da keeper me who fishing no say akwa no na commissioner enti you know because me so mono na ma won fie say I dey be me no na eya la 60 years and how na be na sua de na yere ho okay mame papa ni bani din dey say wo hia ni bani din dey say Fusena ba I don't kai also pi wa ka so e dey ko no waka na what dey say ba no dey say how abeya how are okay waja we dey come to me china you better aso wate all right I'm saying go pi work na drone 3p garlic mixture doc yanko me da say mama chete fo ni ahwefo nyina awie 3p garlic mixture drone waso a free Piwak natural health garlic project ne dia do no yemfa nkenja yemfa sodium frame enu timu ahoden no ejane na so entinim akomam ena moja mu adwuma o hwe me wutie me wo yade bi wo ntinim akoma nu moja nim de adura me kan for the amount 3p garlic mixture eboa na boost immune system no the amount yade entime men abra wafa edipa bi wunya nto obi de ne me sorry pharmacy shop no eben wo no bowura mu kwaje wo de ne wabusuafo nyina enchenom emura mu ntine mo no be yahudo no hwe se finin keka wa bi asisi mu anu nti moja ntimi ne afrisa ne nyina be free akọ na moja ede afrisa ne woni padua na apomode mapa wo hia no wonsa etimi aka na wie ye hwede nti a hia vitamin C ehia pa ansa na no me the doctor number ma ebi a wo hweme na wotie mo pese wankasa free doctor ene ne cheche nkomo wo ya de bi wo how bi wo pese o cheche mu eche no dia wa ya krado so free ne sisi a obeje wo so eno nti ne number no 0248 92 88 24 senya medi kan eka ye no ye hwede nti a ye hia vitamin C ewe ye nipadua nim ehu hia ma nipadua ne pa nanso ade ba kwa nipadua nankasa ntimi produce bi ma ono ane ho nti nuaba hodo a ye di mango anka banana guava strawberries mono se nuaba hodo we ni de tete sa ne kabom na aboa ama ye vitamin C no ewe nipadua nim na upe vitamin C edro kese enso a eno ne 3p garlic mixture esanse eyenuane no ne garlic no na ya ne direct edi aye edro ne bi nti ukodwa so a niam ne bo odin wontimi nto fruit ne nkofie na wonkodidi amesrew bowura pharmacy shop no ebe won no fa 3p garlic mixture eye wedro na no nom na emwa emma vitamin C ewe nipadua nim emfa so pi ewo so ebo nipadua no pi eboa ebo ye ho ban efri niam bia yemfa ye ni ehun free radicals ne niam bia ye gadgets say ye phones ne computers a ye use etime de bra ye yade koranko na boy ho ban efri sa niam ni na ho vitamin C kese ewo nipadua nim nso a ye na wote no wo joint wa poso ne wa poso adane arthritis abet na wo so no ni nyina etimi efri ko abra vitamin C no ewo nipadua nim no afe we your ba wrinkles ne nemane ma bi nti wanim no ye hwewa ebeka se wonfie na ko anim pi mesrawo vitamin C a eni nipadua nim kesinti ena ama honam no ayesa no nya vitamin C a de bia wo look fresh body no fresh kama edro no 3p garlic mixture pebito nanonom na emwa eboa san boost immune system no ena wo nyini nso a na wo mpomu mrenti nipadua no etime twen yade ahodo pi ma ono ankasa ne ho ekwan a wo fa so edwen no awbambo ebebe mu a vitamin C na wo nipadua nim no eno na boa ebo kwan a wo fa so edwen abra wo fie ekọ nanim no eho eboa akutia akoma yade a eku nipa no entimesra entena ho emfa nsem bia enyi hu ano edru we bia na wo kọtọ ano se vitamin C na wo pe nanso nya no nko ana ede ma che se eduduma pi se de ya na e ka se garlic no wo de ye aduane di ahoden wom esan ade bebre no eye no kretrodo aduane ni mpo de o de sigya so edru ye nkenja
ɛna nsuo bia nso ɛmfam tia hoɔden wɔ mu no ɛyɛ soronko kora ɛboa ɛde dwumayɛ son wei ɛwɔ nipadua nim ɛde ama no na ehwe se stroke yade na etew so no ebefri akọ esanse eye moja entimi ne afrisane enkonkwam we wadwe ho a friend cells no enu ntim frama ne nuane nuru adwen ni ya na nkade adidwuma no adwen na enye nti wadwen na jojo na aka nipadua na kwa no na akofa stroke yade edi titritiye aba nipadua no eso edro no eye 3p garlic mixture oba nom bema enum eboa oba arese fichi krumu ya na wanom nuru abibidro ni abrofo anoma enko no ebe ni nyina afi ho de ama wo ebi ana eye moja abobonto a entime ma abontene yie no en akofa yaw dendenden no ede aba wonso de ne menstrual disorder ensisi so ye obu nsa na wonhunu so ye die bentia ebi a wonpese wonni senti ofa nnuro bi a eboa esi awo na no kwan birth control pills no edoso bebre woni padua no ma etime de sansunso bone no eba ebi ana miscarriage a wotanya binti na akofa sa ohaw no ede aba ana fibroid bi kwa na eda wo yam na mo anya sansunso bone no edro no eye 3p garlic mixture pebito ewo pharmacy shop bi eben wo nanonom na entu sa ohaw we nyina emfi wo so wo ye be ma dia edro no eboa wo pa sanse ebo prostate no ban ede ma wo woni oba edi nnemu nhyiemu ne nso na ekọ oba ne ho akoda ne eba aba abonten wo prostate no na ehwe ayese nso no edi amount ntina won kasa woni prostate ne de wo bi na emomo how bi ana ya de bi ba ho na ya na akwakoye ensempi enu ntinei wudwunso ntentem esne kane no titiw ni anajo awada ojonso a obema no emuya wo ya emu hyehyew ensuo bi ani nya krogin de wojonso no echi ayese moja entwaye anawo ne oba edi nnemu nhyiemu asebe hu sane wo no uti ya wo obema ni wakojonso no so sese jonso no kwetwa na wo sori wo no entwada esuso wo echi kokko santi de bedia ne sa wahya wata de wo penentem yesan ho na jonso age wo ho eye nimguase ya de 3p garlic mixture ba se ebeboa esisa de ne nyina ano kwantime so pebito nanonom eye dura eye busua duro so no abusuafo nyina tugu so na monom na emwa enyi fin ene nkeka wa bia mfiri mu ntine ne monno be yahodo nim na moja eni afusane na abribia mudi anwo hia no wonsa entimi enka mama oya de so ade hia ne sa obefa number no na wa frɛ doctor wo frɛ na nche mu bia wo pɛ bia obetimi ade ama wo sempo edro ni ntimi nsa oya de na wo ye doctor panyini owon unimde obekyerɛ okwan ya wo de ebefa so na emom ya na wa hye ne nso ukoto edro na ewoto a ehwewa ebomu garlic eda ho no ye kokko ena edro ni ti no eye kokko enu ti ukọ na obi the plastic bottle bi ma o se garlic mixture esan ya de obodi na bia o te garlic no eme no ena ada wo unhunu niam amabobo so iwu edro ni ho amesre ko wanim kopim se obenya enu bi ato ye wo garlic edro ene wo garlic edro papa ye de no eye 3p garlic mixture afi wa adwene ye wontanta ebibidro ni abrofudro a woda so nti obeda no medro ya ka ho ema ne hawo wo de to edro ni kofie wo no we 15 minutes edukro na ewo fie no nom ka ho enkofo hawo bia emre apomoden no enye na ewo pharmacies ene herbal shops a atiatese ewo ye man mu o penududu matu o Accra o Kanhyidia Mr. Kokenso Kofisam ena Angel Herbal Ashaman eye Wedama Pharmacy Tama Community 5 obeko Little George Madina now the Weniature Health Alert Clinic any post office no ene di enimhwe Kumase Kwalinak Herbal Dani Herbal ena Kriske ebema obi ato ho enko Albert Sam Herbal Takradi AMS Koforidia Gapson Pharmacy Wamumunia Enterprise and Cathedral no ene di enimhwe UDS obeko Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal eben Electromat no komia ye we ene baby eto aduro bia na kope 3p garlic mixture ne bi na ne abusuani na enche na monnom me sorry so we dia eye doctor number ena mebo ede atwa to me so ofa number no na wo frɛ a emfere sene yade no atie ne chiemu afiri ne ti so de kosi ne nan ase na doctor ye krado so wo frɛ na obeje wo so na waboa wanton yade no a wonya no edro eno ti doctor number ni bio eye 0248928824 0248 928824 aya 3p garlic mixture adawde edro no bi beba nso no de studio ha ya beto ha all right abusia nkomo edi sisi ya mame akua brafi nkomo etina so sisi
Yeah, well, I was supposed to for any sometime. One woman don't be a ba. Say, woman, mammy, ba one more busia bomb, one mammy compare busia. Said the orcas or compare busia. Ma one would be here. A diamond with the member high and a walker, any idea. One more before my meno, Eddie Mamma. Mammy Fellis, Mammy Selina Boache. Munia bear me some more canning from me, dear. Se mudi achire na maanye bribi na obey enam said ye wo kan say wodi ne bre nyina behwe ma me ni ade nam so na say no kwesa na okodam na posifo che no a mo ma no a be ma no ne no mo moja na wo fi ho ni nti o yesre kasada ni aka achire wonum se wonum nkomra na ye ba ni oba no akasa nyesa nka wie ya nka bankaba egune nsa fi so mo hu ni TV so enu ti no omo baaye asem sei no ya na ahomete nanso ba be aduro no ye ntwa ye ho na ye nyen krato kakra ye koba ye aka ne nyina no ye de beso so e de amammo ewe Ohemaa nyame onhia wo pa na onye wo kese abusua sabere ana ye me say we are fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yet ding. No bread you must saw with shank cassandra. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you are always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and Losing law care, Mr. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men didn't feel do what they crunk one and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what trains on come FDA Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. My papa na medi ayedin. Intimacy Ghana for nyina. Mofa inslaso na momboai na membenyi nya panyimpa. Na nya mebehyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wono moden. Enu nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem ye ti asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no Shana Nemunti, ye crow be a ketua biensha. Number wait media first one is 0550 068822 0550 068822. Edia Babano, a insure donations. Obeti me so the and for Western Union announce a MoneyGram. It was 0552 827834 0552 827834. Yes, sir. You're free. One of diamond umienu. Safe so. Who niema? Say dosu. Say a kitwebi. Now perceive me ankasame babefa. Number way so now be free yesi. 03220-835-70. Who free ania? Baby I will be a. Yabeba befa di ekutawo. Brenye kame ho na yenshe mo free afumo. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So physical money and put me to wrap to say. For me, send within a minute in Sabacandia and then one half friend. Yeah, Ebushanfo, we didn't in an Akuma Pachua 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our A1 into piano road do tap send. That all says it can for tap. You're going to do what Shrek a man son. You're going to do what Shrek Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you know, tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap and one in a piano. And I, who is it? When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob system will go to your my thing. No bread you must solve with Shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm also what if you want to take your free to come to I say for semi boom on them, see me, dear someone. Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. More your bem, more and alarm. Losing Locke, Mister. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a low care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. My man papa na medi ayedin. Intimacy Ghana for nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyin nyepanyimpa na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a baby awo bia ye be ba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumu. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile,
so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists because they said they were giants on ever. Wait here. And Tia me and money dear, El Quarter dear. Omumra no more maybe him, and shed no more for ye 2 years, Nasistano. Onyana shoe ye, a bassa, arrow. Oh, okay, evangelist. 9 months, Papa. I feel na Mankuna DBS. Okay. I brought you for Sister Nikununiano. Me Momu Dibim. Sound. I am a Momu Dibim. I didn't see. Yet, ye asem won ye di kono na edane. Okay. Asem makoma ko ne timi di kwa na akosa. Hwe omunu abema no oye fon. Okay. Omunu abema no onye kunu. Okay. Ana omunu abema no onye nipa. Naima na no dane. Okay. Eno kan se ya ekina no aka se se abrochirefo no timi tu omu firifie ho a naima na eye ono na ma sa de no course hwe maame na not ya no papa na evangelist meba na aja abusha for brain na wa udwane ko e bia bra na we ye fa say aso de aja Anthony Ayaba. What to say? We my breaking protocol. Ezenka o trahe yakura. Obana baso akura ni mona o your internase. Mo yana ma mo mi TV no. Loya. Hey. Sa entia. Ani entia. Abusafo momro na Gloria ba. Waba na hina na ofri ba wache sa. Afrancho hey. Ada o si mu bebe. Mi si mu be 1. Na aja Anthony. Asemi ye kan fe kwa na so agije dem. Say. Bra wanim kaka. Gloria, ada no my papa isa. Ma show me no boni bia. Den na dia no. Me nya bi da we kama pon kra ka me nye. Enso aba bi me ye. Na abega for comment na enka. Yenko. Den na si. Me pa show, dey si nya ni se me ni na atifi. Ena ode pasem to menim. Lokure ni mama ni moaye. Bana me di nkomo, fe me di nkomo fine. Bra, baby bra. Come, daddy hokoji yogurt. Right. Hokoji bra. Bana kuri na me di nkomo fine. O ka che me say. Ade no mama ni moaye. O ka che me say ni nyanso o che me tonight o ka che me say enwie se do no si pen no kra na. Ya nya atamfo. Me hia bibia me musa no. Asmo o ka che me. Sa no kai. Asmo o ka che me. O che me tonight say ti say ya. Na mo te hifa. Ne ho o frɛ me ba ni dem. Enti eti ho say no kan asɛm ne kyerɛ me. Mama ma adoma hwefo. Papa chew. Eja Anthony Ayaba. Gloria wo bo ne kwadu no. Nki ya pon. We menye bi da. Nanso waba nti yenti ne kakra bi na me hwa de. Me tie. Ti pa chew o ka kyerɛ me sɛ ankɔ se de o si pɛ no kora na ya nya atamfo me hia bibia me musa no. Enti no o mama de me busa na de. Avedi ya waye no de ena asem ni be munam ka kire nse o se o pe no ka san na kire wo ka ne sai o ka kire me say o pese yetena ba ono kura metima ka san ni pese no wa akwai bibi ti say me ka ne so o pese yetena okay na tan o pese yetena sa keke no kan na obi ka so pese o no tena ase ne sai ti anunti na me kire di mu say me ntimi ni ntu sa ena na mo no pese o kan ne de tu kan sa kire no eja Anthony oba no na aba no aso ma me ba e wa ye Baby, asana o kan. Sebi fodi aso. Pasho tie me. Sebi fodi aso. Asama o kan kra. Sebi obi, sebi me na mo no. Sebi
sɛ ne mpɛdu asa me yɛgyimi fo saa o sɛ wo mɛka kyerɛ wo sɛ ɛyi ɛna asɛm deɛ even anyɛ yi kura na woyɛ biribi a bebisa me wanka ama hɛ sɛ ɔse nti na meduru bi a mɛka ɛyɛ obɛka sɛ bi a meyɛ wicked yɛ wicked na meyɛ sɛ wontontontom a ɔka kyerɛ me sɛ ɛno ɔka sɛ ɔno no ɛnyɛ fa no adeɛ nto nkyɛn ɛnɛ yɛ adeɛ a waka yɛ wɔse ɔka kyerɛ wo sɛ wo so wopɛ no a ɛnasɛm deɛ wontimi ne wɔ ɛna sɛbi mpɛdu asa medeɛ no no a mɛspɛnde wɔ no a ɔka saa na mɛbi sɛ mɛspɛnde wɔ no na ɔhu ne sɛ bi agorɔ na medi na ɔma ɔkusu mebusa no adeɛ ɔde ma ɔkusu ma me sika enti ɔhu sɛ m'ani bere sɛm na meka no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ menyɛ m'adwene yie na ɔpɛ sɛ onim obi ɔtɔn bags ɔpɛ sɛ nkɔgye bags ne bi ma me na metɔn enti menyɛ m'adwene yie na nkɔ wɔnye bags ne ba ɛna sɛ ti me m'adwene yie na meyɛ ne sɛ me na ɔbɛda no ana ɔka kyerɛ sɛ wɔntwɛ na ɔmunyɛ du kakra mpakyɛ wo ɔmunyɛ du ansa na na sɛ ɔnyanye ntum ɛna me meka sɛ ɔnye ntum na mɛma no ayɛ bag ewiase ɛwɔ no da bi a medwene ɛkɔ akyiri sɛ bifuntum wɔ saa matatwene ɛbɛduru baabi no na makɔyɛ akɔ afɛte obi a wɔyɛ innocent mempɛ ne saa nti na sɛ ɔbɛka no koraa fine sɛ ɔyɛma du sɛ wɔtwa nkontompo wɔ ha sɛ bimenya koraa adanseɛ wom ɛwɔ fie hɔ nom a mofrɛ no no ano sɛ wo bɛgyina ha bɛka asɛm ne no na sɛ bimiɛgyinifoɔ saa mama mesrɛ mo mepɛ sɛ mesɔre na asɛm no yɛntwa so mesrɛ mo paa kɛkya afa wɔdi ama me paa na wogyina ha wɔkasa no ɛbansɛ na pie akyire na ɛbansɛ na me wakura ho ofrɛ me de ntina ofrɛ me akyire ya me de 400 ma wa me fɛ wa na wo mfa na me kodi akura ho no no ɛde na ba ya ofrɛ me ɛwɔ de biye na no kai me kakra me wakura ho no sa na me de 400 me no didi nkɔmɔ me de ma me ka sɛ me kɔ me farm me de 400 na ma wa me kɔ ye no akyire me kɔ ye na me fɛ wa ho mfa me ba ya wo ka kyerɛ me sɛ ɛyi ɛda pressure bi ɛna meka kyerɛ sɛ reason ɔde maa me no sɛ ɛda pressure wɔ so a sɛ wafrɛ papa yɛ agye me wakura ɔfrɛ me twice ɛno wɔka sɛ ɛdan sika ɛpon sika wasɛ obi pon ɛdan no wɔte mu wɔde ho pressure ne asi so mempɛ ntoro wobɛtena twa ntoro a sɛbi ewiase na wɔ no wɔ ho nyinaa yɛ 3900 hwɛ ɛduru baabi a wɔho ɛno no mesɛ ne sɛ matthew on such as my making. Me my papa ni nyane ho. Ba we u beja be kasa nsɛm. Me mani nyane ho te sɛ saa de ni. Ɛno na shey de wo fo game so free de me fa ni sika ma no. Enti sɛ so ka tem sɛ wo sika adia wo tu kɔ no kra me ana wo tu afifi akɔ no kra. Na me ko da busu mi be me kwa wo na wo kasa da wo tu an. Madam me pa che tie me. Me ba ansa me baba we no. Me baba we no me ba no wo no no mate se yi niam akọ wo si ne niam wa abontre wo me chia wo na me twa mu na me de me ko na wa misa no na me go bisa se wo tu akọ bi de me no me frɛ na on fo me ba me se yi na ya me scores a yi me yi chip na de be check se me scores na free me phone so ba message am de send is ka bi o me phone so na me Gloria o defend na ho no ewi ase meti bibi amachi anti mai sorry na me hade me de where bi da ho fa enam se fa kita okay na sorry me se sorry hwe wo go jo bi 3900 ni wo gba fa wadi aja ai Anthony Kujamu anti if I say it's sister when na kupo anim yes saa de we a wo ka se wo ka che ni ba se untimi ne na na wo gigi ni sika di no hwa wo tintin no da no 360 na mhwa de wo de da ne wo no akọ kan ye twa bla do che wo di twa makọ fa gina ho Facebook is 104.5 wo de why memen ka hwe why comparison ne hwa de sister ko ba ko na me hwa de na wa ko ka je papa ni say scam your emergency me me ti ne wona ama asɛm na wo kan
no nim say media go enti who say many brace no better say na wo waje mama mpacho nya abotema me woni say obadem honom ana mpese no da e no ka kire me say okọ anadoba abeda ni fom meto oba bagye ho me kama pa ohye fom aka se me bo ana me kama pa ohye fom mi bisa no ya na mi say we wan ho obi wu ase kwa me na me ka kire o kan kontom ho obi wu ase kwa me na me ka kire o woni so kwa so ndidi de o kristo say kwa ni mu Jantoni me say bisa e dance ni me ba train order in court me fine mo afi we on Jantoni na ko ndu no try no me ba no me nsa ya bo me be bra sa me nkito fam ha me wo no se de me si break ko me se nsa ahu na me di kom na wo begina twesa antro we wo ka chen so onyi fom to oba ba bejeje ho me se bisa no so wo du kan kom aha e wo ne me exactly say I'm catching it. We are saying we are bomb we are saying that we are bomb media na mtika media mount mtika nsingu am to say me kwa aba ama mesre mo me respect mo pa asem ni abere na to de yo me kwa aba na ne say no bi a waka che ne say wunti ne na o ajanto mesre me say so who say de o ye no oni fa se o me ne ka sama ne ntumu a me say e kwa na ofre me na de ntina ofre me tie de anti a yen frɛ wo no anye bibia ewiase etire nye bo frɛ ne apamu ehunu mu asɛm oya me ko bi nim kye asɛm sister tie the fact is what contradict wo sisi a say wo ka kyerɛ ne sɛ wo ne na sa ɛyɛ den na obi a wo so ne na wo ka kyerɛ ne sɛ yikɛtɛnto na me kwa ba bi ho manka kɛta asɛm oh no me ofre me ba ne ho e na ma wo the pressure eni tika ma bo wo ho nti ne me na enti ka wo bo na me kwa ba me nra wo bi muza no enti e na da o e na da ma ni pam na ni ambre ma ne me fi sa kam no wa na dem kwa ma dem obi e na de me fi sa ma dem obi na ka sa kire no some reason ne say ebi o ha bi ti ma chance e jan to ni me ba wo dey relax me kasa afuna we pa ma me ne kasa e wo sa na wo ke suba ti se ni sen o we dey be pie o suban e ti se ni sen na se afuna we on mepo o mara mo pa me ni problem me say me dem en me hey mami ne na kasa me say Fred you know me bi sa ma say pa na play say what in the day say ma me ne that bibi answer you okay but me mani nya ne ho ntiase e na be me say me jimi ya si me nyina me jimi na me spend wo ho me say o ife ni ayi kura na me spend wo ho asimo ka tell me no mama me slow madam me slow mon program ne yanko bia nim adai e du bana ka no kura bo wu ana meba mami question said me no transiko meba 03220 oh wajanto ebi onu se bibi back no asori na okọ we Kristo bi eri ni hu no ku be chance antro we 0835 eni abre pa na me kasa no sika ne na fomu 83 mami nye wo so wadwe nkyere gloria te ha dey na obeka kire no mami re so bi aba na yenko hello mama so wow this year and I'm wine asanti be kwai asansu ke ya ti assembly me jini ke du ga to du ne mama o ko je wa me tro pa na ne wi asanti be kwai to jo ne le mama en sam ha obari nya botre pati atie obari nya botre pa na awale na ene en pa so nkomo no nya me bi ya kama je ne ni kuni ka sa bi ya ba ma no se o nya botre o be we e to ko ba no wate ya ti ko jare pa no ma no wa ma kwai wai okay yanko asheja hello this year Obi na what is say me we answer hey I am some hamio everybody hey oh jo dey baby dia tin hwe gay no kan asem onye kafu unu ade no unu dey town pa o ka so no say sere se bibo wo ye
Uno by my tone. What will be I would walk, remember the strip of a new way, say, make us know now. We have 4 power. Abutre. Mami February. Hello. Kafra. Hello. Madam Fooding, baby, I'm free. Oh, for him, Mosa. Okay, yo, I promise what I say, and you say, and no more I am, no, young fire and check. Wouldn't so pay man, I didn't also Jimmy Sikedi. It's Canadian as a killer and Tia, killer bitchy, I beg you. Okay, me that say hello. Hello, Ebony. Ohemaa B. Ebony, uncle, now. That's my bread. Mamma, no, I beg your phone now, said my one or the engineer to go shooting, Manson Brothers and Shema with my camper. Mini Abba now to Ampacho, Unimu, I now. Why? Where the Mohammed and then they say be a Sicano, what is Sicano, name of Mokachan and Zabia, one and that, then the Sabbath or 2 pounds or Sabio, Mopata, for say, what's one so Penabe and Macajan and say, Usigan magic, but Daniel Menona, no good to this kind of amount, not Olimbra. And the war go digger, or Bama Ticadi open, but on the bottom Scadi open, but no with the one. And remember, now I'm one bed and then the Minia by the year, one with the other parcel on me and Pony and Soronko. Oh, both, yeah, Uber. What is okay, Mammy and Fafa for hello. Oh, me, my head. Yeah, John Faquata. Oh, me, my sumo kufia no taco. Oh, me, maybe a chit and I make catch me about it. Say. Young twa, and Yertia. That means what you will pet. That means you pet. I didn't know one country, and I'm more trouble to me pet. It's another make you wait to cry. Many about no penimpa, open a Cynthia, walk up with you. And for my you have a man what you want to open a Cynthia, make I said, walk up with you. What's it at 3,900? Walk up with you, no fun, panica. Nowadays, won't go be out day. Right. Hello? Hello? Foodie, baby, I'm free. But your friend here got him Moses, and free at us. So, uncle. But your sister, or who say, when you Jimmy. I know now, Brad Bago Beckine. Oh, sorry, oh, cat, Nipadum, and I can't no answer it. Let's just say, Papa, Jimmy. Now, opening one, on paper, Papa Nescamano. Also say one year, 1 year, 10 years, or say OCC. Thank you. All right, may I say hello? Hello? Hello, I am my Papa B. Don't fool, Papa, young qua. Oh, Bema Joe. Pacho, Midiani Joel. I am not a Ben, I'm good. Okay. I say, Bema, young Guinness candy, and no make us ask some way. So, say I didn't have to go 2 months and I 1 month. So, say 2 months in India. Not all young Sikan manage and hotel bills, made them home because I was 2 months and 3 months. This is also the name on time, you can create 902 a man sample. All right, may I say me Fabe me no so hello? Me mommy, Ohemaa Benewaa. Yanko na mita. Aso gen kananka mangali the ground. I'm a beginning mama go to save brown. Oh, Masumo Kuchi. Inja me boss party hotel. Me bonnet champ for buffing off a kata. Gonna come put your song. Never. I do my power put the giving out. Hey, I'm not basing on the Sebi. And now, Mamma, many cat system. I said, me jam through up there to my tour because Papa Nija Hanma, Minija Hono. Eh, Papa, I've been previous. I just said, I have to make a total of 1.5. Young class, I must come on. Sabi now, who named Papa on pen, who do then was your bonnet. So they are mentioning. See, Mamma, I said, Papa, Fanasa, Fatom, Bahokra. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, Madam Foodie, baby, I'm free. Yo, but your friend Papa Shamu, Casa Friday, yo, Papa, uncle. Yo, me, but your sister, no, or a virgin. There be on your virgin or grabber. Mamma, but your water.
Pachai. Mami, eviajo se ewu frefrewa. Si ya ne ti o ne si waso. Uti wu gire ka kire se. U ka kire se. U peme ni de menunda. Ba o mo ska de woji. Etika o ka ta chen no ma first ska di ma wono. No aka chen se. Da. Se o pese menu tina de ye me ho de because one ye me ho de a. Me prima wono da ka wo di ma me no. E chidi me gire kan kire me se. U di usika. No more Bema na when why you are dance here. And send away what who go ra them wa ne ho pin no sebi wuju ya wo so kwa so ya wa wo ba kwa we 2% chete we kunkun abla wo ye bonu wo bu bi obi atem da awo ba ka we ate wo no wo ka se wo ne na e na ono ate ase na o dis kama na wo so gidi. Okay, Gloria Ajameba. Gloria, Mama opportunities bear 3-4. Mama the last opportunity. Can be Binaminti. Asema papa na can be Binaminti. Papa, Mama. Ajameba. Pacho. Meba. Oh, I just ha when I 3,900. Don't put out the bed when I have you. If you have an opposite phone out of the house and I wrap home, and she is so pressure. I'm going to phone sick man to I change I'm seeing here. But the two of them you start one to warning. Miss Atimapa, what you like to say? The balance will come in time and never one or not to one. I feel like can own. Or your uncle Pan or to one. Nabotre. You should have made home. A call for pressure against me. What bought will say? And you see, go. Me just to this cat. Watch it. And today I will commit to great. I'm a mechanic say. Own BBS. Now, near Fay into ye. Okay. I feel no wakasa. Eja da kwenye ni mama to bwanza. Jeje demu mama ansa. Gloria de okan no kan fofo na yen kebe ma. Pacho, pano me panicho. Say won't you be as na yen fa yi into ye. Okay. Big mama for one no brembe. Ye na ye di 2 years. On pacha wo se sika no on che ni bi no dua bi. Na se free se won dua bi. Na ye fa ye 2 years or na bet na na ka se bi na tie ye 2 years no ornament ase. Enti afei na wakasa. Enti evangelist me dey see so. Macha opa ne no panyine ye nim na ye nye ne yanko. Me pacho basam kasa kam basam ye kakra. Opa ne Anthony. Said the mini by Cassandra. Na kusie shebom na wa monija. Abaya wo tie program na obey na dwen senwa na me ka bi ma no. Ente san ko ma. Auntie ane na de abete. Program bi awo ya so strategic. Ente san nipa no obey say oma. Aja Anthony. Di oba na ye no waje atum. Sese di atiefu okura kan exesia no abone pusa utumu se otewe ne honhom nim o se ojitum na ye mansum diemra wonso ye di dwanto aya nyina di dwanto anya atiefu nyina ye jitum se antwa ye because ye chiriko kwa ye ni naba ye chiriko kwa ye ni naba na nya koba mesre o fana asema obeka se de beya ye be solve issue no asumtwe mu waje atu sese ntu odie ho waje atu pese me bisa nse de o kan no wo twa sign se me watwe ni na sign there be wo be so waje ya se bi aso wo kan ye ne che se ase se bi okay de me ye ni pacho se ye be di asem no de a ma me fa me na nsi so na china ye nto asem so why Gloria asem for the sake of your child akoda ninti for the sake of Udin, enye de a bia na obi kura be wu na ni beje wo hu enti se be ya wo hu be santi echina yenka asem we memfri ho what am I say na hima echina bra mesre say ye pon a fa Gloria ma me no ai esi for ma me ni na juma me won na so me ne ayi papa kasa sa na china ya ba ha sa na ya tena so bi what am I say Gloria
anya sa eyeni wase poto eti kosisi ebe kama sunbe beba na udi mu besan next time unkoko ka che kojini sika what next time because we Debbie then go see the form on Debbie papa no owo nsempo bi opese obi eso enti yan kama na nsi anese anya dwuma bia o yan pre ho nko ba bia tena ye de tena ne ye le tena obi amuke obi obaba bia ni ye de nsa atum ye ni wie ya ye timi nkodi foforo eti je se kira ye kama asundwe ba e bibia to yi na fe ye koye ni me gidi se mo ne me ya adwen eti Gloria yenye ni sabadi ye si forma mo nsem bia me no be kan wate ka sama me ka di mechi kasa me Gloria fasa to akma fasa to kasa me Gloria e free na ko koko krachia oye broni na me so wa chen no me nyini sikani erade boa ya pon evangelist ka bibi kakra na yenko ebi aso ye na yenko bonkomo naima me 2 minutes abaifo okay naima de me wo kan ye e ma bebre na de wo ho abasafo hene okay itu purchases mami papa isika oji ye nyina wa ma oba no ebi anko akola no bedi bi nti papa no de sebe na wo fa no se oye Mr. Wotia ana no obi ye Mr. Wodi papa no se wo wura ne dem atoto afa atoto ni bottom sika 900 700 woman 400 500 300 ko no na sabe producer so obi ba nya 3 million che emema bro okokotina enwirem edo wo safe ne man pressure upon all these things odi anka man fa ne santo so keke eti mesra ne say Gloria efi na ko bema bi ase opewa kacha ne say open the and you fine go huma men tesa oto ice water krama wa fa na de man okay because because of section bebe kan obabi awadi obisika di bia no ye de beba all right enti abejafo because of such I bet na so nti ye fa empompo no ha ene wudi wa woda be ma happy birthday then so adofo binum din ya beka mensa e wa ha we eye PSC Pine me de wa ha no sa na mabo no ba jo wache me PSC Pine ene eye o birthday we free Makion James we wadam for pa we say and wish you happy birthday pa man no ye ba ko eye ebi aso e na wo insa society ko fa de den me se wo ko fa insa society ne ye me spray entonton wo fa de e na me fa de ko spray wo fa wo pa ma me hoda ma he de wo ke kan tira me se me ba ha no pa bia school days bia obeti ne bay school ayi e de ko e na fa na me se me ho pe on fe on ka so wo ba wo ni wo bi pon no wo be ta gomdompo e bi e me pese me nipa mo do pa ebi na adibre ya ka che so for rasta say bi ba yankoi ebi he ba clinic na oti enken na ewie nwumre unya ti enka pe hunsi ba be keni ya de ho asem ebi a me ka che so wani ya okani abo control fise na ni suma nti wani na wo sa na very special nti se uhia eye edru won so ayare sabia ye betimi ahwe wo de edru account ma ho to aba eye ABA Herbal Clinic and American for the ama ye na so ye nye wo surgery bia ye nye operation bia ye ma hwe sefa so woni so eye ndubdane amba nko hinini abena ya yam na to say do some ye de ma what they call fra wo aduane e na edi ye be ko tire ni makoye mu adwuma ebe pepa moje ni mu ebe bia ntini manso ni moje di efrusane na de ahoto na ope no enso ede abro eno nti bra na ebe pie mo ABA Herbal Clinic na yentu weni yade asekra enfemfiri kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na yebutu GA numbers no na fra 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780
651 na ne ABA Herbal Clinic atwetwe nkɔmɔ me sɛ odi ne glaucoma yadeɛ de bia me ka kyerɛ sɛ glaucoma yadeɛ de yade bia sɛ de ne sunu ne ban tie nti no ebetimi ade 119 fie bebree fie do ne fie dia sana stella na glaucoma yadeɛ ɛhaw nti na ya me ka kyerɛ sɛ brabe pie mo ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ mfamom ana ne yɛfa ne hintefry na yadeɛ bi ebe hintaw wadwene beba so sɛ edi dwuma wotire na afei asɛe ɛne na wi ɛnɛ maame bi ɛde ne baayɛ na ochom se osakra eno nya glaucoma ne momode atena wande maame ne wo 85 years efe na glaucoma ne dum nani nti osi osakra na impotama ne makra adwen ba so sa wo maame ani ha ne no eboro be 20 years nti asem na oka no osa. And so at the age of 85, a fair glaucoma no a pie when in this way a doom and no, and na they be a mechanical. So when you signs and symptoms, yeah, they be a mebo bossy pet. No to me can be PMO or ABA Herbal Clinic. Signs and symptoms see a bene a migraine, a bones of Tifa, Asha says a pio. Sansom and our honor say afe was some de agent was some nina signs and symptoms we are bones a glaucoma yade as I say a diwunya. Sanson now the cataract at 10 American once a year, Barnaby PMO ABA Herbal Clinic, not ye was here from and that said the very common our cataract mu a subcapsular cataract and a peer where nina lens nature na afe you will be a friend after cataract to be acquiring a surgery any ye at the free one. Afe ube who say or no more say a bona ye more cloudiness night very deep. I am very thick into bones of your shadia. I said ya a boy no me so I in fita Mr. Robert PMO ABA Herbal Clinic not yin to us here and so and from Sans now you be our diabetes ya de you be our hypertension ya de you be a was stroke sa ya dear me and some way me can't charo say oh be a when ya de be a me boss so and say say when ni ya na o diabetes Branebe PMO ABA Herbal Clinic na yintu asie mfamo asan say your diabetes no na kofa ne yade aba enti kopom tama yebeka diabetes no na yebeka eye eni no enya dia eni ne bekoda asan say diabetes no na ekofa no ebaaye sanso na obi a hypertension fashe witrum so we ne yade hypertension ya pressure ya na akofa enso de aba stroke crade nipa bibira stroke come matwo for some years now no won say san kofa no bebre ne ni efra esan say eye intini na this our problem no aba Branebe PMO ewo ABA Herbal Clinic na yintu ase enso enfama kwada so adwena se market na chipe na yebutu kwada so adwena se market na chipe na yebutu do man yinko nso de ye ben apia kubi coast on Tuesday market hono ma obehu yen ewo ho gia number se na frep 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and only be a Herbal Clinic at your drink clinic in your pharmacy and as in your drugstore. Yeah, they be a catch say ope a ye sabia aba. And fancy we tell me say oh babe to drobu on machine term say oh me babe to drobu a shiny term say oh in pen so I do read just say we the monfe drone name man me mesro ABA Herbal Clinic yenya sadi ne ho yan kasa ya sabia clinic and just oh babe PMO ewe na so ye one man fancy we tell me say ya sana babe jenye drone na babe to nya ba ya na be PMO ewo ho pe na chere say yen card 50 Ghana cedis obajoji yen card afi na afi wako hu software software brand here ozo ba izo ba be bo anipa enti oyo ye ya odi oso charge we be charge obi ano chemu miensa to emu ba ko jedro ni because start use na afi eji efa dance die eba enti we start use edro no na afi uhu se de yete a eno na de be ya ahoboa e de aba je number se na frɛ 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and only be a Herbal Clinic at your come Mr. Odiano what was in na sha se se e twetwe abra na be PMO ABA Herbal Clinic na yin to us yen so from
obi won ma ne to asinti na sha ase se twetwe no e de ohaw ne amane enso ebre no ebiye heba clinic ba ye to ase manpower na ye adwuma brabaje de ade kwakofra ko benzo emma no wo de ne premature ejaculation wo de ne erectile dysfunction de bia me catch us ebe ma no wo de ne da okoju to abra ye ma de ade kwakofra ko benzo wo de ne do boss wa na waje mu a no so bra ebiye heba clinic na ye to ase enso mfama sanso na ebiye heba clinic ma no mo de ne infections awodo ene ma no mo de ahye omutrim se o ene mo nkwa na timede infections aba ti o kana asem de achiro bi a no fere me sure bra be pie mo ABA Herbal Clinic e be to ase de ma ye ma de ade kwakofra ewo na edi ade hoto na opano so ebe bra sanso na wo no na se wo se woni na sha ase se ho na sha ase se peja maka choro se bibi da training your friend optic nerves a nerve no se sha ase se peja na your friend inflammation of the optic nerve no na afi e de so how na bra woni no obi de krati me no 3 days time na atwetwe o ma na ho no e o ma na atwetwe me sero sa de wetimi kofa migraine na bro ma na your friend ocular migraine no uti betimi dwa wo san nti wadwe ne beba so na afi just a pro nti obi wo no mo se mintimen da miti no na afi meni ni tutumi bra ne be pie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na ebutu the man ko ya ben apia ko bi coast no Tuesday market so izia me no kasa so for 30 adwuma oba adwuma anya asem ketwa measure the numbers na for 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 evangelist with you say ABA oba obi dia che ntim say na de ne honhom ya de na de ne atode amano oba yetu ya de ni na ase ma na free okra nso manako ABA Herbal Clinic na ya je so say nyame ensa wom. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, unless you see I'm always what if you want take your feet to come to I say for. Semi bura honam simi dia semwa mi matentia Lawson Locke Mister Lawson layman capsule mo yo bem mo ya na la hello Lawson Locke Mister Lawson layman capsules do you know what you feel delay man capsules and memedi mfiedu watchede kronkwan na eno na law care mixture nso apemfo ema woma nufuo ene wona woni mfiedu watwen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. My mama papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa Nhyira so na momboae na membenyi nyepanyimpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye wo no moden eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra wo sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se nyame asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na nemu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de wo de no afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 ye
yesre wo ye mofra yi wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefra yesi 03220835570 wo fra ye ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofra yi afunumu. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So physical money and pretty me do rap to say. From me send jam within a minute in Sabacandia and then one half friend. Yeah, Ebushianfo, we didn't in an Akuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Yabasa, our rating so yeah. Our A1 into pian road do tap send. That also is a for tap. You who the wheelchair a man son. You who the wheelchair gala for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the Lia, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap and one in a piao. Abusia for munia ba modye yina PSC estenie eye nhira abodo abusia Bible say de ohun mobroni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne sa akwa de obeyidi be ma no awurade betere wa hyem be ma wo de akyen sa ye kwaso ane yanda wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase won fa bi maaya PSC ekoto sero se fa de bra na awurade ma won nhira no aye bebi obi down entibra ne fasede e show mafromuma bigidi se obeye nyame nhira wo brenyen kame ho na ye nhye mofra yi afunumu. And I say, Who you fantastic? no, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your pen, more than Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come. FDA Ashisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my men papa out. Na medi ayedin.
nti mesrɛ Ghanafoɔ nyinaa momfa nhyira so na momboae na membɛnyini nyɛ panyin pa na nyame bɛhyia mo. Brunya said Rubiemo, ye mofrey, ye won modain. And until na me Ohemaa Benewaa, me tun safro said ye ne krawo, eya mu, eya nwa, eya ntoma, eya ntade, eya sikadia, me fa number yi maun, na kakra bi krawo fi se. Na me asem ye ti ase se nia wode fam no, or the fam awurade. Na nia wode man wo hye na na mu nti. Ye krawo bi aketo bi ensua. Number obeti media faso ne 0550 068822 0550-068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obetimi so de odi enwa fa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yesre wo ye mofrey wonum dan me ne umienu. Sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi. Na opese mi ankasa me ba be fa. Number we so na obefrey yesi 03220-83570. Ufrey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo. Brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So physical money and put me to wrap to say. For me, send Yama with not in a minute in Sabacandia and then one half cent. Yeah, Ebushanfo, we didn't in an Akuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our year A1 into piano do tap send. That all says it can for tap. You won't do what Shrek a man son. You won't do what Gala for say. You walk to near this coffee and ye. May and friend for the Lia, you will tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap here and one in a piao. Abusia for munia ba mo de yina PSC estenie. Eye nhyira abodo abusia Bible say de ohun mobroni mobo no de fam awurade. Yibima fabra ne beboa na onko ne sa akwa. De obeyi de bema no awurade betre wa hyem. Bema wo de ye kyen sa. Ye kwaso ane yanda wona. Nyame na won so ayi bia ba no so. Ye da mo ase. Wonfa bi maaya. PSC ekoto sero se fa de bra. Na awurade ma won hyira no. Aye bebi obi down enti bra. Ye fa sedie. E show mafunu ma. Bigidi se obeye nyame nhyira wo. Brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. Ana ye. Who me say? Who you fantastic. No, pure. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Losing the layman capsules. Amma wo sisi mu ko tojuma ye den. Na wo adwuma so wo kyan kasa. Na wo niyo. So ho. Losing lock Mr. And let's see what I'm also what if you